Waji so say abrabono eno ne de wankasa wayere wo hu na wabo enu nti edru say ya mehia wadwere me pacha wada mehia eye wani mehia wonti ase mehia wo comment sabe no yadam den ewo eye kejetia Dubai insuraba ene wisdom wonu madaroma ena wonum de atum ti wuti enka na che say ye cheche amunyina mani mema mu wodwai munyina ya mama dwuma sama mo aha yakopo wonhira mo no nyam kese de mo ye ni dwai mu bia no kosi say ye bepon no na de mo ton bia ya ton amanasa mo don ti ni asa badwuma de no ya to apete ba bia wodu Facebook yadam live wo Facebook me pacho ubo Nhyira 104.5 live on Facebook na me ma Facebook are recording na akwaba sanso and YouTube no Nhyira TV Adum TV de wonim se ye wo adza oye ne mapanko a na ye de ma wo yadam live wa abefo tenten fide be girls and boys ni dia agro no what you say na che se udru eye TikToker na wabo Nhyira 104.5 yadam dindinde ewo honum ade obaya amamnesa power tap o de fansa bobo so sa na chema onu bi na omeka ye ho na ye kofefefe na afei wabo official Ohemaa B eno so TikTok ubehume ewo ho eno so dem dindinde de pesa we ye man ya ne se chema onu bi na ye de abrabo na eto fom ne abo ho nkomo ama wa hunu se de abrabo esitie eno nti eduru se ya na esese ote ase na woni ye eko na bibia eye fine abedafo atena se ewo hanom say obi awo ha the French Messiah no atena se but ene asem kakra bia mede ma wo no nyankopon asem say afutu sempa che wada or say children obey your fathers or your parents in the Lord but baby American one sem say or see parents do not provoke your children ehoro ya na etaja to nchen awofo yenhwe enra de ya na abaya teenager waso wate se wo bi wosika oye influencer social media ya di nipa beko wo adi nipa beko se yemu ayi wa follow nipa na one wo se nipa no wo followers de etoso mienu bi obetimi aboa na ma na nya sika nti wo tu ne hu hwa en wo de koya wo de kokohia be mai wo hotel according to video akoda anu ankasa ye ansa na wo no kire se be man ne die they didn't kind of breaking virginity oblidi a lot obefie no wonum ye ntafo nti wantimi amawofo amane na emum obo onua ataa satanu amane ene nam so wode anu madurawu mame fa nungu baby e ma tan amwo mama muni wonum di nkomo mo hwe wonum asetere mu akwada bi wonum a wosuro kura se wakoye bibi wafo be ma obeka ye be pam na frifie ye be na yakaya de ntubo se ehye ne ho ohun ye be no akoya abortion bi na wawu children parents don't provoke your children they say girl child community say inti mata ya moya ma busy with a year kro with ntumafra ne ade mo mama no ni social media mo mama no ne won ma yonko fam mo mama no mama wani nko won ho anchepi last year ne ekukun obi baba ya obi baba ma chi ko ye ekukun no enti misraw obaye boni atwene be ho bema na dentidi ai wakofa nyinsa na bentidi ai mistress me bo papa mane ena we die me nka ena we die sie bia no asie wie ka kura ne bata ho won ya wahwere ba enti yenhwe yese ma titi wajanom ne awofo ma no yenhwe ye mabufo yenka wonum mata ye ho kakra me de ma eno no French master nessa ni mu under 1 minute ne yenko na bre ne ko le pépi le pépi ma kwa no kwa ye fa na sa no asaba confused yen kan he na wo sere no la le pépi ça yeah le pépi c'est parents ye fait le pépi we are sure yeah we are sure aba 100% sure no bia me kire French there me be kan se ma sa ye sure le pépi pourquoi what's in French on te yen quoi le pépi pourquoi on veut les garçons le pépi pourquoi on veut les garçons c'est pas bon awofo c'est de musi eye moma no enye le pépi pourquoi
lever les garçons. Les garçons. Papa bon. Hein? Papa bon. Papa bon. Ouais. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Papa bon. Okay. Et nous, il y a glad, il y a moi, degree, na yana papa bon. Yo. And to say about time, now him, in fact, fantastic. The war was CD asem na to no. Say, I will find baby sir. Eto da bia ne ba ko fa problem ba anase asem na nya ba ye wa asem e ba utimi fa tawro papa ana asem bia no ye di ni na wotwe ana na fish adada asem e ba aba no ko ade e de na ba den e be ko nti asem e ba fi a enyina asem no so nse ne yama Papa ba no kwanya be fa so asem no be dumja no okay nipa bebre na ko enyampe wanyin se omoma ya brem e no mabo degree because of a sensible and a legitimate parents bia no mo okay otimase okay nti so be legitimate actually meto me bo me bisect sa asem ya esi na ene ha ya sheshe aha ya sheshe il faut dire la dame frère. Yeah, grand frère. Il faut bien faire. Yeah, the grand frère, il faut bien faire. Who say me can? What you for bien ni? Huh? Over has. Adinya kopo. Bra Facebook and na yen sha se me say comment no making kind na me the amount at the right time. Comment back up na edika pope wa ha say egusu a eba. Kofi King say Ohemaa Cote d'Ivoire fo nyina ye chiachia mo o se parent ne provoquer pavo enfant. We ena meti ase na. One verse ya ne koye nim. Anrada yetena nkomo bi so ewo efidua yi mu hanum say ya bema encho prosper wose maame bi age eye pragia so obema na sase o de pragia na kwa femfa sase ne maame se me baba ma ba kubo efe na jamframa wose wanti ase amenu aye kwa homa no so ne opanyini ne kasa na odesie ayoyo ene wono amu atutu na namo abafie hanum sei enti me bone pepa bra na be ya semu dansefo ne yenko aja ho to sei achom hoye ohoye what did madidi udidi ai o me ba no meto Burkina manum Burkina sisi udi bofruit ka ho bofruit kan ba menum Burkina me okay milk wom milk wom dia milk biwom nte ay fine okay jo anrada wo bebo nkomo bi opanyini wuni no pachan friend say nana afrema onu ni pachan okay kwadu a wo tia no bonu tiawa na feminti opanyini na no asem pacho me do ne maame sase ama ne maame na semento asase no de menno kan ya ma wa semento pradia ma no de me to pradia ne ma no ana wase ya ankasan yede enkoye ya pipes ya de ba obesan te ya kwa na ya se o ma sovia waye na sase juma wase wani sovia bia ya ankasan kope sovia na enkoye mbra na nkrofo a wo ho nyina minimum wo area ho na motete ho moto na sase asifie wo ho no obia ni ho a wano na akoye pipa ma no omoa na akoye pipes ne ba ya na waye de wa wasan ma mo nti ya nkope sovia ni na enkoye pipes mbra ana me so ya kwa fere sovia ni bae akwa na asase no adata mkwa na de moto no man be 2 weeks time nti ya kwa fere sovia ni bae kira na asase na no koshinu sovia ni ka kira se gise de 150 million kama ame no ansa na waye pepes ne maye na se da bi ya ne maame na nka ne sa se yan san fasika nka ho de me de ya ni wan sira ya de ya de be so ana wase sa de ya nkonko hu maame no no ba ko hu maame no na ya nsan hia to anu ko hu maame no yaso ko maame no ho maame no ma ya hu se asase ne ye ne dia anya obia de wano na ne maame ogu ade agya no wani obia wane no bere ebe twa asase ne manso nti asase ne ye ne dia since wade asase ne maame do wo ho obia pai magu obia mpai maame nti me so saa na asase ne ye ne dia nti na waye de asase no me mete so obia be bom labare bia okay kwadu a wotia papai eye de hi kodu ametia papa ne ye se papa no me ye wi a me koye pepese no sofia ni na ante ase se wade asase be man no wakofra papa wi abona amane se ne maame asase no obi ne maame aton ma obi nti wombre na ntena se na nka asam no te papa ne baaye me nim de wa no ne maame ko kaaye first day ye siye no ne yiri wo ho ye siye ya ye de asam no beto ho ma papa ne se na wakɔ ne maame ho ne maame ye ne no
nti wano nko ade yantwa asam no so ana Sofia ni na ente ase se dabi nti na papa ye de nko ase mu ntwa asam no so yantwa asam no so okay na wano de wakwa ne se na ne maame keka ye no ma no wano de wante ase nte nka wano nko ade a yantwa so ana Sofia ni se dabi ente sa wano obehu kwan a obefa so a yebeka asam no nto ho akire ana wasa koye na menim kwan a mefa so kokan ya maame ne de pepesa ye de man no ama omo ansa na mo frɛ ya yesa hie wo omo fie ho atenase ya tenase ne na mo se asase no maame ne se wamfa asase ne nyina maye wade asase ne half na be maye na se half do be maye se sai eno ye bra Sofia ne kan asase ne wie ye na chi ansa na mo saka pepesa ne wo maame ne nsam no ansa na mo de saa ayini de kire say omo gise omo twa asase ne half na maye saa na ne maame kan ye na se saa half de ye de ente ase saase na me do so no aye 1.5 na ba maame ne de ye de ade ya maame me so me na me do asase minima asase na no nyina nti ade nti na akoba se me no kan asase na sambe wi a akoba se yom sa maame half de me mpe nti gise me ye de me gi full no amo so omo maame saase no omo mfa me sika maame so a omo mpene me de omo ko adwo police station omo ko ka asam no police ne kan omo se date ade akia omo ko amo sa akopa acho sa se date ya ko police for na omo ye den a omo kire de a omo de sika ne beba ana omo beba beto ya kana na se omo beba be hu se omo de asase ne be man ya na se ayi no omo be date ni so na omo ko na omo se opanyin no police station hobi hobi okay na na yire ni ho eti de na opese wo ye ka kire no na fe me nko ne nchen na misa no wo ka bibi na se wonti ase no we ya no de wo pese wo ye no ka kire no sisi ya no wampese wo de asase ne be mama wano wakwaje moto no wona mame ho akura moto na wano moto no mame nya ne tiese moto no wono ho wano na hweso wano ne yi na hweso moto no sisi ya yi enti wampese wo de asase ne be wano so wanto ya moto mama wampese wo de moto no be mame wamfa me sika be mame enti na wo pe enti na me de aba se monji me sika mame sa wamfa me saase ne mame a wamfa me sika na mame jiji dem na wo hwe opanyin nanim na won ne nkasa sa wamfa me saase ne mame a fa me sika mame opanyin wato ama o ni mikro mu hene chiame anabwachi okay yakopo isirano se de bia futu se isia awase me hu se de besi akasa no ma ne so kakra ma me de o mini se me maame me driver ni okay ti mo na wande o frɛ me se me mra na asasi bia e wo yenko na yenko hwe waye mre na metam ne tira kem ndi ekọ asase de so kwani adudu amoloba e wa asase de so no se menton na me fanhwe no na so obi bra asase so bia ne efre sai na odo asase no so se onhia ye na ye nka ho asem se wo pa ne ato na ma cause mitimi free nipa odo asase na chi enkoton emreko a oni mo hwe eti wo maame ne ka kire o asase no awakọ kire wo no ton anase to onton aduane na wo so na asase no wo se asase men to asase no na fa ye den pa cho men fa nhwe no na me fa mo me bra okay maame ne no maame ma uto so sei e mande ye do so but mi aka se me to so nsia okay esa se papa do so no me timi fa me pe enni bone entia me nuan papa we kura de o se me ko minim no da okay odo asase so minim ne da papa idie ye driver ni ofo me car faja me hu no ofo car fra ma anyi ni sika adentia minim na nya asase ya asem kra mai ni sunsum to so na wa to la wa pa na beba se de bi hu no mi hu se wo ye no yonko a se mi hu ba bia manage okay ban se wo shia to kokka wetin afre no da bi to kwasam de men anya wo na wo kopɛ kire se entokwa to a wo betimi afre na mana se adamfo de so fa so anu no eti e ba se me ma me kan no na me ka che me ma me se wo de mesre ma esa se mi ntimi free plan na chi nyanti je plan ne number e ma me na me mfre ne ye hia ne ka sase na sem eti na me ni ho na yes sase de o se me ko to asase me ma wa ye mele eti na me de ahwe no cause ono no before no obi yare a on na hwe kwatena ni pamto ese me pe obi a
obetra no na matwa ne ka se be ya obehwe na mama yakopim se ja e bia na awurade adom ne ho atona na se ne ho antona na ne nyina wo awurade nsem ti me ko fe so bi oye ya sase ho adwuma maye no na mka chen se mpana cho ba bia odhwa sase na kodro no e pese e ko ba bi na okoton okotwatwa mama na meton na obi abaso obeto enti wona wo kofre surveyor de bedia no surveyor no anase papa ne kofa surveyor no mum de ho de we asemu de menim ho bi said on wo bo ne charge se on kofre surveyor no na meni ho enti wo kofre surveyor so behwe ma me na sase ne ma me eti me kwaye no me cheche no si no me ma won ton asase no na blabi ase wa top praja ma me se ma woton abekwa koya kasakasa bebre nti no kan ne ko hu ma me na munhia na mon kan fa yie entu yie okay nam so ene amate ti me ko sovia no na me ni didi ko ma na me ka chen se ne sa nipa no ho wa se tola so tola de minimum no eti no ma ye sha na me tibla na nim na bla na frɛ tola yi okay ka chen se pa chewo asase no maame ne ba na ba ti me fa no ba ma maame ne ba no no nkasa na na bless fama no na jode ma na so bla tola eya mi o wuni me but e bia ye say na ohun me de mahu etino edo nyina ma ye hia na ya nya adwodwa to a ti etrasia ye hia ya ye didi nkomo na osi ni nue na do asase so na so be de mi nim ne da ba to di mi no pa ti se no asase ma so atopra ga mama no e wo se e ko ni e ko hwe Nhyira ma me ka se me koton na so bi anse on pini che se o ho obi edi ka ba ho ye ho asem okay me pese be ya yi no e sa se o na adoso no me mfa wati nkwa ya de boni bi antia wo e ko ba ne sa na me ni wani ni yi ne trans ye bo na na bi se mpa cho ma me ka se obeton na asase da koto pragia no wo ko tusu asase no munya adobo sen na de to pragia no ble no osu ngo susu na se ye ko ye kota prot ne nu pragia sika na ahifa na maame no okofes kan dia soso ama wa na so pragia sika okay ko ye before na ye trans no papa wo na adwe se on titwi on tikasa sa me na me ka kire wo ade no ye kire se on titwi ye kwa se o mu na o mte ben eti se ebusa kwa so a na o ka ni ko kasa kire blay na bla no so e ka o yes sir me yes because I kasa bia na me hu se me nua no bebi akasa kon nya no kura kwan so ana me kire se man kan sa kan shi ana me kan e kurum kasa kire no nti wan ka twi wo hoda ma ka twi wo ho pa tambia me adu se wade omode kasa na mame adu se omode kasa na mame se me ya sam ni na me nua se me kasa me de twi na kasa emom se wano no e kasa na wako kasa e ko bebi a enya no kura na me ka kire se David enya sa na tie na me de kurum kasa no na ka kire no se nya sa na tie man kan sa o te ho pambusha no me de send dem nkuru kasa de amement okay so na usika so won ka twi da menti no so yes start asem no on ka twi ba menti se ya hia hai o de mento na me ne ma me ti hoyi me te kasa bi e ka me kasa me ka na bia ma me so te na bia ubusan se na me ka se kase se entwe yi se denti pa na enti no emre ba na mka ti se sa na tie dia ma yenko wo so wususu asasa ma yenko ne yenko susu asasa no eti no kra ma yiri ene proof se mo kana tie se nya dwuma de yenko ne yenko susu asasa ne yenko asasa no value asani plagia na asem no ya je atu sabre na no ma me edi nkomo ana o ma me ka asen kire wo be kwa na ma me ka kire me se asase no o ka so beton bi o de atop plagia na me ni wo ti bi ka kire se na beton bi a obi o ka kire me se me nkoton ade na unya abotre ma me ma ansa na why sa ade no se wo si sen na beton na so beton half o be man half na me se ni sa na tire dia ma me nko na me nko from na me ne omu emra wo ho na de ese wo kan waka etimi record no why na record no okay say na wo kan wo si say
eti esia ya me yesa me ba kire o say omu ntie recording no anto say be come ma me aka say anim se mo koye ene ye koye okay me ono omu mienu ene sovia no ente na me yiri ka ho ne koye ne trase ne busa ma me say sasa so no e ka se me ton no wa no ba se wa koye krata abrem se mintim minima sasa na no de man se won no ma me ankasa asase woni mu ano ma me wo se ya twetwa bia tonton sa yes asase bi da ho ya twa ton a na eyese na mo twetwa se ya ton se ya da ka dia ni kwa da buru be template to kra okay enti anya bi ase template kwa na mu ton bi onim se ye ton one plot ma ni pass mesi ye ton one plot ma we enti bi out of 10 na ka two plots ne da ho se otie me ma me no wa epani it was it what the man said also it would do no and I was so beton and I buy it be catch say for number bra na me no nhia na yen kosusu na de yes ye na ye na balance was it obeton na sase de age pragas makoto praga na bro mi wa na bra na woni ho ana na me ni ho me se me kokwan so nti bi asam komodie ne course no na woni ho tare na wonye ne ono ne kanini se me nyini ni se me ma me se won fa praga me no e fa asase na asase ndo se no so de ma no de odo so no a ni nyina na value asase no value asase na tana okoto praga na ble no enti o pese o kire se o ma me ankasa on top praga maji asase and was so catch us over man half o ma me ne catch us over man half ma me wankasa ankyira me embe twontro bia ankyira me se o ma me si asase na me doso no wadika be kyira me da na o kyira me sapon na waye teacher ni a wa kyira de wa mampono wano wo ho da de me ne sapon na nam ho ana wa kyira se one de ne firi tom we awo nana nkyan ho nana fie ni nkyan ho gate tom na si ho no e se me sie ni tom we e de ko si na sie ni ko ne sapon mu busia dia bebia na kubeni si na mo susu asase ko duru enye ho an wan na ko susu kira o bebia yesa wo dokoduru ai ni sa wotra e ho ya maame na kira me na asase na no maame na ankasa enne nante ba afunu ho abe kira me asase na no okay nti wan kaso be ma ofa da bi eda na ko kira asase na no na wo na me kira se sapon na wo ya teacher ni hwan oye teacher ni obisa ase be me me se da nim ni fie be omo so wo omo busuan so wo sase a woni we mu na yehye say eje baby ampompon so na koduru no say o ma me age atum se waje praga wo be me ho praga de wo so waje praga wo no sa ewe praga no we praga de wo me ma me ho na asase no so mo ye ne de mo de ma be me ya na yo we de wada ruma asase nya de edisi asase ne da ho emira ye si afoforo na ye ka ho asem no am ka je se ma me se obe mo half no la yeti wana ka je se mo mpa obi aba so obeto na ye nti musika emfa mo no se be ye de asundue baba la yeti on the problem bi ani ho tola uji tum se ope half Osi me minje half ye me ni ma me na nka se half asam tini me tola kina heva na ka se waje half watchon to se waje ba mama tro wait a minute me sro me pa cho said you see me pese me ye we beka we anka na we anka so we come here asem bi wo ho a na obeka na waka o ka wi asem bi ho abeyira ma adwene mentimi nkan enka sa asam no tie sa na ye koshi a ho a na ye ka sa oyeye anu oye say wo se me ka sem ba ko a me nyina ho no nya no me nyina ha se bia me ka sa na matwen na jack nwe sa na te anambo o ka ba ko no aka ba ko emra me ye sa de ne ma no wie ye na me ka no no aka kire blai na bra na aka kire me na me say adenti me busa bra ade won titwi ana se me pese be kwa anwan se de wo kan o etiro se wonum se half plot no wo mo mpe either say almost say most mo de mo pen mo kan mo se de sa mo fast asase ne ma de ye gi aprade ya no ya mpe half ne pe full asase ne nyina de ye do no mo ho no asase ne nyina na ye say asase one plot mo to ne say be sia say ya be sia just be sia ya say a level a 1.5 but the hona ko yet say slowly kakra be sia asase and 1.5 billion
150,000 one plot obesia say me wo obi wo ha wanu so ton asase wanu fie na mete me ba ha no wanu fie na mete wanu so ton asase wo bisa se pe betuma friends si na nka wanu confirm me dia me no enka beto aton asase ma obi wa ton 40,000 ma obi ma me hu full plot da ho si ya asase ibu wo ho amani wo ho maybe san wo fie ho o permit ma friend na wo buson wanu so ton asase wo ho me anka sa me to asase ni bi na ejuso besia say ya na asase 150,000 mensia kura broza 1.5 ejuso mensia 1.5 me wo nimpon ye enti me bo say wo no mo say Pragiano omo mpa asase ne fa no Pragiano so gusu ye adwuma mom e ba sase ye sisi oh and mama me pache wo srawa wadawroma asase won the dos wo dos minute nitinya wanso so bia meka bibia nkyere ne da ani die ni obu a me wo me maame de ama ne se wo no didi so te se de me maame na ankasa ene dosu didi o te se maame ka so do didi o mama me bidi ohwe no ho no de woni me maame ntem asem a nti sa na ese o ti asase ne de nso yo no maame ntem nkomo ti asase no ye wo papa ache wade enye family dia maame che wade a enu nti na se okosi dan si oba asase so na ase ye yi a wonti wonsentimi nka no eno no nti se ja wo wadwen yo se ne papa ne se mo di sika ne be ma wo no se be so si half no ompa probi man meto e fa to pragia sika to bo o ma me ka sa ye share no we catch up asama kana antimi nyibasa panipa bra na me nyina ye nko no ndo be da ko panipa so meto ani anam se sanete onya meto ye beto ne ato no pragia ama no ya ko jisika no wa bank na yakwato ne entwen na obi na ka chose ko bank o ma me na se wani obi a wahwe no wani ba wase wani ba wase wo kura no wonya ne ba wa ma me ta se wonya ne ba so ma me se wonya ne ba wase wo ya wo ma me wuni ko wu wo libos ana wo jam wo ho na wo fa mo ba ye na me wo ha na me wo ha na me nim wo ma me na ka ye wonya ne ba nti wa no pede ye na wo ye nta ta ne ma me na ye de na wu ji asase jan wa na ne ma me ne ba ne ka chiro sana wo ma me ka ye na ye wo ha na ni ma wo no what is animal video no wa ya se na ma o ti video no mu ma ese wo ma me ka chen video on kan nyina ye ntie dia na ma me ka okay just sister akọ wa Nigeria ena owu ye na okofa ne fere oba hwe no na nya ne ba no nti wa no ne ba ye ba ko aye ge ne ba wa no nya fine aprage na odman na no kwa no owu a ode be ja na asase kwa na de kwa no kwa no oye ne dia enya obi a dia obesa tonga adi onfa no oka ni nyina aja ma me ka ni nyina sese Pragia no way o mi ma me ho oje se what de ko what ya na se wase ene dia ene ono akoto afiri ne papa wo de ko what ya na se wase ene dia ene ono akoto afiri ne papa wo bi anti na ase no bi da bi ase no ono ne papa ketu ani wase dia da bi tie ni kombo no tie de o chira mu papa keto ni we ono so na dia nim se ento asase no to ni pa me papa keto me de ye ne dia nte ye ne dia o so dia nim dia o dia si bia no a o so dia nim ono dia nim e kwato asase no te de ko ba nyina ono so gina e gina de te ka ye bo nyina e tende mele jesika e wo hema ho owo so woni erke na gina so se man fa asase ne maye woni erke na kase man fa asase ne maye aja Pragia no way o Pragia ni e wo me ma me ho e wo ho ye de no dia wona de bre no se na me TV asem de wo ka TV asem de na no ma ye de man dia de na ya ka Pragia no way e wo ma me ho say wo no ho awo brai ho ne yiri ho mo ne to ma me Pragia no sana ma me ka tire ntimi chontro se ni ho Pragia na ni e ho nti e way ya me obi odi adwuma wo ne ho se so dia ma obi odi ye adwuma na se susu ampa se enai obi ko banka kwaji sika ehwe no ka no Pragia no so ye adwuma asase a omo pa no so omo sankai esese sembe ni me pa che wo wadaru ma me nua fefe we de nya sisi sem che asase no blai me de me no eye papa just sabi
Me kunu ni na me gira na chi. Nti wonim sɛ deɛ okunu yɛ ne nyɛ. Me pa cha ma me nkasa kakra. Da bi pɛ me hu sɛ wonim sɛ deɛ ɔyɛ ne nyɛ. Enya sɛ nya kyerɛ sɛ o ka kyerɛ bla is sɛ ukuru ka sɛ bla tole. O ka sɛ asase na fe do opefu. Enti na first no so per half. What say? Half no to me. Me ji tu mi say wo kwa be. Me ji tu man ka sam ne ba ha. Me ji tu man ka sam ne ba ha. Ha na ji tu. Me ji tu man ka me sam ne ba ha. Obi agintum. Me ne tola no ne Eric. Efra ne bra. Se wona wona ne ba ne Eric no, woni pa ne Eric. Eric na frau ma oginam. Eric ne na yo obi a waginam ma wo. Eric ne na wo ko fe de wo ma me am didi wa tem pam emfa pepe na ma na ye boa. Ye kwa wo ma me kan sa. Wono na kan se wo ba wa foko wa ji ko na wo ba na oto ne frede afa ho be. Oto na sa oto na sa to na frede afa ho be. Aye ne dia ma na wu aja afa ho be. Ene ma me na wu aja na sa se ne. Woni ma sa so hisra me ka cho so ma me se de ye no ya obi tong na de na fa wontimi kira ho. Eni mo asam ti na bedu na eni mo asam anka e medu. Asa se ya busua ne dia. Ada na ya busua dia. Ma bodam me dawuram. Me bana sudwe saka wo me no ye trase ne be kana sudwe ka. Nti na sudwe ka ne ye de hin. Se wo ye ya na ka cho sasa no. Wa susu. Yes, yes, susu ya de ni geja ya 1.5 sana. Na wo dia na kotoponi. We kotoponi. One quarter. Kanya me so. Na pepa na ye ne ye bra no se na wo so. Pepa na ye ma wo se na wo so. Me de me ka fa be to wo ka kira me se man susu me bo. No ye kan ye friend wo so ma ne ma. Wo so ma ha. Ah me ba. Alike anim. Me ma mi anim. Se ye mpe solution no. E kwa ben na. Ye be pes kan na so de plug ama. Yo. No matter pragia na mana na mo di sika ne be ma no. Eje sika. Ka ya bono nyina ya bono ya ka ya bono e ke mele eje. Obi ansoma ya ho. O ma me na soma ya. O ma me na soma ya. O ma me na si an twambra ya. Me so me ndam dem nsori film keta so ntitimi. Me mo wure se me pese me top na de ko ma da ko na ka chen se o mama asase. O ma me na si ya. Yan kanya me no kure se o ma me ba no ho bia wase woni obi a ohwe no nti wasisa nyame tawika wasisa pipa ro pia wata Robert no ansana okoto kokko anom nti me kobia mani sika se reje de kura se me fa 20 million brand no na me koye no ma mani sika man 3 million pe so ma me tambia me ko no man 100 ni na me de cha da be ba ni na me de cha da no a ni na ya me kwa de man asase me ba prosper me ba odi asase ni ma wo mo doso ni ade nyina na woni ho anana wo ho me wo ho odi asase ni ma no na wo ho odi chane nsa de no kreni odi pragia na ebra wo ma me na wo ho odi bra no mini ho ande na opese se yi wo besi mfimfini na asem ye honyan mi ma me na de me ko se yen ko na yen me ko to asase no o ma me onya mfie sei no me yen ka se ameti wo de me o 59 years okay ti me ma me nhu ni mfie na ye no kura se me pe no kura e bia ba time no eye me ma me nua no na ne ti bi o mti na me bebo e no kura se ma me na sene mu ba no ani se me ma me enua ketwa no me ma me wo me no me ba da bia ye enu na me pe no na me ma me eti se nya se me ma me ka se me ma me ni a na me ni me ma me me cha se be so chese se nya bi the way na kire ni se anya me ma me ma me ni ma me wo ya ko de na me nim se me ma me ni from nya onu se na ma wo sa okay se no pragia no ye ebra ba mu na mo ba disika be bankofo mama omo se ma me no esa se mi woni sika ono ye so beton na asase da to pragia ni se bi se ye beton asase ni ye da to pragia na ma no eno ma me nka ni sa kasa asem no ne kano ene de nkase se yepese ye kan eternity ano ma me nka we na me fanya asem bisa aja amranti nse ono ma me anante ache na odomu a ne do no so ekowiese ya na chese meba evangelist meba video we hwan na yes video we ye na se nka mo de ba ha ne ete nsem ma me no kan eti misra wonya se adwuma na ansa ne abehwe video mpesa mehwe se de omo kai ya atro ana se ye no krenti mo famra ha se ne yente
voice no Nahima nti omo ye ho adwuma no opani wei ono no ma asase no wahwe so abedu pempensi Nhyira say oba bi kura mpo na sese bi mpadu asaye ton asase no wanya sika nto a anka eton wie kura asabio ne besisi kade emmono se nyo no kra ne toye na abusia no ton na asase a ka watena so an ne besisi kade emmono ana aba se koto pragia na fa asase no asase no yes nyame adom ya be hunu asase no ne bo no sese dia koba nyina no asase ne bo no ebro pragia no so enti Nhyira me die mu anka yemisa papa no ene tolamo papa no say na omususu se omuje omunya kapragia no ho a ombia asase be ma omo na yemisa omo so say na papa no ye den eka muso mu say okay no omo so because say enum kire say pragia no yes a na ma ye nyina etobi woko je lo a no nko wakoto pragia o se wodi ni sika ma na interest wa hu nyina ko 800 million and untu kan jen so boa yeah because me 800 million bank within 6 months e ko 1 year 400 million na tan mea entine ya bati atwe no emfa asem papa bi ama nti yemisa papa yi se ono na o maami awisa ntesu ato ne tekrema so okay abrewa se ne sei ono ne mpanifo ne nabusu ati o se ne sei onka di omu fi se omo de to so a ebebo na yemisa omo se sei no no so asa obi so mu sei na fi ye hunu de ebeni okay ma video na ready ama minti abrewa na numa se bia na wo no mu twatro e hye panyini ano Tama na pai wa bu wono ma film me na kokoi tina na so na to bi me gidi akwasa na eni ya ni wura pia dia na kura ni wura na do abani no aka wo hwe na mi wura ga ga me kwa ko san na me dia chi pe ya so wo ti ya me wo ya papa me yo video no demo wani because your kind there no one ma me kai say we ya me papa me your papa na say kwa bi so no ohunu say abrante enwen asasere ma no enti se pragia no me de ni wo chi asem kwa de nyam but wa admit say pragia wo mu okay okay enti aja sign na omo de so pragia no so mama mo be dance asena ma wo no papa ya kasama atoma kuma so as I say, me nam enyeja. As I missed out on the cassette, I make a semi cotton, but the fanatic Toma, I am so etia papa. Yeah. And we want to bonia and Caucasian ton. Make my yam ton the dada. Okay. I honor the metia say pa. But yeah, and I trust my say, yes, sanity dear. First, can you before cram with the plug and come on, mamma? I make a say plug with the adrenal. First, can you be mechanic? Okay. Bisan say I am Ukraine say na me ne kasa se bia mpe kakra meka pragia no ho Pachai. Obo tu sikadi. Wan boss kanedi. ana mpacho Wasi ampe kakra wando beto koku num ansa. Na pradia ni ya juma na de. skala mo dia top nga be skala pragia no. Peska mechanic. Okay. Ana wo si say ya wo dia che wo di agodi asase na che wo no ko ade. Peska bia kan ho biem. Okay, me ba. Unya kan. What ho na ya kan? Asama o kan nya sa. Oya wa dem pese me bem kakra. Mama bem. Hwe, emiro wa sam kan ye different. Oya ma hwe bi two free me ma be fie. E ko na me ma me de me dan ma 3 million. Odama han. Mama. What the dan ma say was 3 million. 3 million dey yi bi was million me ensa. Hey, can you be the dan ma han 3 million? Was an man ko da bonte emre was something different kan hu say enne e wo mse wado so wo do so no so wadi di so o mama me ni bidi fine enne ye fa sa say nye 450 million I ya 1.5 plots it is here kadia was say asase no on fine yes emre was something different onu wo hu 10 million kwa wo bu ni sikamu okay enu ti di en kan say nyame nya adom na won fa wo praga sika emma wo na praga ne nkoso nya adwuma ma abrewa no na omon fa wo sa service asase 1.5 year fa yo 4.5 million 450 million no na ye ba ko pe
enu ti nam se ye misa papa no Meba aja mama nti o na yenko esa bere no ko ebere ne de ekọ emre na ye na ye hia na ti ekofa ye ba ye no na bla na ye di anim ka se omo pesika emla na ye twa asem so na mi fa ye omo ma ye 1.2 1.2 plus 40,000 and say outside 1.5 and what 415 and what the 415 ato plagama maame no 450 and now 415 415 million okay and the maame no eti me twetwe awo twetwe 450 mama se me nafofo ne madamfo ni na wo kwakwa japade na me ba be ye no ho wenchi se me mpelema nya japade bi kura mpemu me ba sabi ma ntimi anya no wo ya me ntimi mo na no aduane ntumu da me ba say what they work can no o say just more than 120,000 ba be kan on fire sikama say wonum say me ba objection pacho me ba me ma wakasa sisi a say wonum say omum pene so sa enti e be ye ne say ani na se be pene plug ya man na de wo pragiana kasara wo de ko wo de pragiana ba di say ande mi ntimi nchire mama pacho tie me me ba mame homa no so kire wadwe na menko na dwen nchire kwa esase no se mo ya mo adwen se mo beton bi ya obi so beton sisi a obi so beton ti wo de e pon a mate oni pa ko se mpacho mate so ba bi eda no opa kura me ti so ma ne bum oba be de be man fofofo me na me ka kire wo de be man say adu ya chambers adu na bote chambers mama aye chambers asem na ye ka no what yeah no person mo asase no se ba se mo beton na mo de sika na ma brante na wa ye ready mate okay 03220835818283 Miss Kumasen kan wo ye konkran Volta region takrade baby a wadwene ye wo sei enkomo ya ye di baby ye gina ni wo ka sei misra wo TV ne mra from metenwe yebeja ho akoye nim 03220835818283 hello Bedofu di baby of Refi but your friend me Gladys me free man so many oh Gladys yanko but Ohemaa asemi de the way asemi titi ene de enkofo imi eni omo ye omo adwen se maame na ya abewanti omo de twage abedada no na omo de abeje na me na sase sansa bia ye to na apa o de akoto twage a me menti ni mpeni nsem da se ye de twage agi asase endi no so de ade ni titi ende ya abrewa na semunti no akwa ya ti se edan a ya hai so wonya di plagiana be hye maame ni nse mama plagiana be maame ne dia ne di sisi ano akwa ya abotira semunti so omoton eyi na asate na omo atua ne plagiana man enenya sanso so a omo nso tumi pe obi mo ba beto no so omo atua man ti Ohemaa muni nyame nya adwuma ndamase ye da se ne wadwe nkyere hello Ohemaa bi ma ha Joso Rama ni katafu sankore. Apa nsi kan de na ko na nyame ne so fa na sika ma no. Parga de enka mi aka mi je parga ya no sa se ne kura mi sa ampa bi. Oh do fa na sika ma no. Mo na nyame nya juma. Okay, yes, yeah, that's say hello. Mr. Nkwenim, hello. Hello. Dofu din baby of Refi. Good afternoon, me the Mavis make a Safika so. Mavis yanko. Miss Rao Papa mi si sam no din. So that's so am obi de ni po bonesem. Ye ni po bonesem am wo he na brand na sha abrewa na. Into on for 800 million e ma no. Hey, yeah, that's no wadwe chere yanko. Hello. Hello. Me do wudi baby of Refi. Ya frame Kwame Buanya. Kaza free eji. Oh, Kwame yanko. Mesre wa papa no ene abrante no asem no muntwa ne tia na papa no enkoton asase no ntua pragia no ene ne mmoho no emfama abrante no ne enye tie na oso betua pragia no kwa dia ne kwa asem nie eya sisi ene trimoden ndi omonton fa abrante ne sika ne mmoho no emfama no na asumdwe mra tamase. Hello.
Hello, ma. No, Pacho Udi baby afrefi. Ma Mr. Fontaine. Frempo kasafi. Ma Mr. Secretary Adanso 47. Nkwe. Ma, we dey adaro ma, me do aso ma msa kwanye. Eyi papa na ye sisire no pezu sisire aberema no. Wa na ade se be we ye pepe ni nti obesisi no. Se aberema na tena wa ma me no ho ahwe na bra mo mo to se kura wansi di kura mo ma me ni bi. No no obi ho wo metra ma me ho mehwe no. Na ma me na yini yam di ade ama na pese osisi na. Se mo kana amaka me kira kwa aberema na kwa se. Onfa bra no no. Because the anti-America san say what say obi wuru na tones wo beti so man dia na chese ebo apa mi aka me fa no nche ka me kire ni yansa pa ma na o mi da ase. Okay, yenso ye da ase ma me fa ba bi enu ni yansa. Hello. Me do udi me bi afrefi. Me pato mi frefi Madina Zongo Johnson. Oi ma mi chiawo. Oh, Madina fo nyina me chacha mo ate aze. Me pato yo mate. Pato me tinya kama sem ni bia na. Abi na odem. Mame, papa no obet na ho no. Nani ate oboa nsem na okani na oboa. Abrate ya ye juma dia shem abriwe ya. O se we sira tasi no sama no kose. Papa ni ne yiri no mu de ni ti na pese dia tasi ni fi papa ni abrante ni se pa ohima o de mo ka bi ma abrante ni ma ye wa madaro ma. Me da say. Okay, me so me da say. Me fa me last one. Hello? Hello. Me do udi baby afrefi. Ba che fe me Esther no ka fi kuma se. Yeah, Esther. Why you o de nyere yanko. Tie Papa no ka sara papa no ni kwidi na fa. On fa sa se na brand na on ton. On to on fa de plan gensi ho fa ma no eno anu na sisi sem no ye no. Me da ma se. Okay, me da say yamra kumase me fa 4 wo kumase 10 ne enko kumase choboy yanko nye yawo o da segum me man be 3 minutes bi nka ho help me basa me hwe de wo so wa bonten wo dwene ho fa. Hello. Me do udi baby afrefi. Yes, kaka de ka so. Wo was so na lo TV ni ni nkomo. Yo. Dileno. Me ayo. Men kasa udi baby afrefi. Me kasa frefi akra o. Tapema. Tio. Mpaso abrante na. Abrante na papa no di asem no. No kwale me papa. On fanya misro kakra. Emra na brabo. Ese ne ba na wabaye djuma kwaye mo besi samre. Ne bro so djuma nyina se sakwala no nyini. Odi nani ato sa adwapade ne so. Enti papa ni ni mobo. Na asase no kwa no mbeton a. On che compensation on ma kwala ni bibi kakra. Tise odiskana anye padua no kwa no de koye bibi a. Kasa mere aso bebre. Enti esra papa ni enhye nyame. Esa ye ne ba. On fa ne se ne ba wa kompre baabi. No de asem we aba betu n'ani. Omo modern ke pragiana kura she woman yen kai na bi watiri papa o beji e bi na di so bebre abetu ebusu ni mu enye lipa ye hu mu nyina na ye lipa wo. Well, ajade ebe ye ni ye be mabofo aba beraza se na ye kan wasem no se de aka se ye be hwe nipa no nso a waba se obeto no na fe ya hwe ho nsenka ye no na mom suni ama adwene nti ko se bofo no beba no dwene ne ama ba ko mi no be hu kwa echi hwe se betimi consider se de okasa de di kan o fa atola o pen na asem ne ade no do de dwene ho kakra na ye nhwa ade why me kayan fancy Baby, me say two ebi na maso bisa me pa cho enra o frɛ me say Christiana Donko bi San we de o man fa me ba Christiana Donko me maame no say de maame kan me maame no wa bɔ me nua ni dua Christiana Donko ne hwan o say wona ye o mo dance fo se ebi na mami ken se tie abrewa samono antini ba ne die
na wo di ni tin ebi obetimi aka we ne ama atim ore tie dia ya ka se akro bi kuma kwa na afibia marisa empanyin kasa bi ahye wano se sunia ma adwene pini wachi na yenhwe bia na obekọ no kwa obeka so okay dia mekaye no mo de mo mpe kakra bi mo meka bi kwa na ebeka na tola so yenhwe ye de ti do makopa ba na ye ne yehia enti tobo na ye ma ye ho ankosi ne juada eso na yenhwe ade why dabadafo nyina ase nyankopon so san na me pese hwehwe no ho ma wa ma na ma enso aha de baba so asa abaha dabi ebetu o mo fu de nya betre prospancho Adam. Ni wanchi na mukrom kasa mukakasa we. Kan la wane. La wane la so. Ejo da ye uko ko mi ampa ebo mose. Mawe. Mate. Asamba huru abejo. Memo. Esa. Ntinya botere. Why? Pachi. Syntax tank in the pipes, say pipes are say we are sim ha. Baby I say. Unya di manana. So kasa asori o si wo so dey asamba syntax tank asa kom na sim so kaka ba ti akọ o be hono yenko ne yenko tank papa tank apoto bibre mbam tank asonson timintinam tank ya fere syntax tank achechede da ho tank papa ya wane pipe nyina ya de fada ho e de wa ya nyina fam de twinsuo tank abadwa so a eye wa in town and ya fere syntax tank me pa cho wada agent a wono moto no do so kama bi na unso fadi ujuma frame e number way to 0244 335168 online here syntaxgh.com ko obetimi abo wani akohoma e boss say ya na so what ya say e strong afei e tough la show na aba kire say e kuma bo bia anu nya de e kama wonya nya 1 liter bottle of water we powder hwe gum wo so no keche na ta say wo de mia gu dan mu abo aben me patro entente sonko nsuo sakasaka entefre me patro aboa bia kase ni mu la show ya la show ya yankasa ya la show ebeku no ebetiti ni nyina me patro fagu wardrobe mu fagu kitchen cupboard mu me patro wompa no foam na se fagu gu ase me patro domat na da date na no wotete abase ho no me meeting fuo mu nyina me patro wada we bonago limited na de buy one man on the king kom aba dwaso number betimi afresi so no 0246 519012 na ejawajo de edwaso ba bia enye na ubenya bi Lilian seasoning powder emadiane aye de ama se no chese we twam wo ba bia feature team se pampan no anu odin what the noodles and spaghetti de endie mesema Lilian amano te ade no o matete amanasa o tibisere wada ben na meba bia na ba ko hwan free so menim ade tise ba ko wa ye ntosu stew ko be na wotwini beef nesa atwada enti we no those spaghetti ye wo beef de wodi gu nam no ho na de bon kwan na bomu a de ya enya asem ketwa jollof no nsu ni jollof ni be fe na to wanum a akoyo mana yo da Lilian seasoning powder or the stew aba all purpose no de nkontombre nyado bibia fa kaka bi gum na de hwe ne de no wakukọ no sabe ya enye nyan enti Lilian chicken seasoning powder edwaso ba bia me pacho obadi awunim kwan ye bia yedi Lilian aboawo okay what de sa Lilian powder naba fagu aduane nim fried rice na wo ye wone de akukọ wone de ana fried rice kan say indomie wone de Lilian babu abganafo ma ama se obi anu ansa no bebo eno na ma ye de ji awarefo se no won di we bia ebeji ukunu wa ma no se edi wonu masama ma wo edwaso ba bia mpacho obenya Lilian seasoning powder no 0244 406 192 na 0598 910500 0249 712246 papa modin na here maintain na Endpoint Homeopathic Clinic wase na wotwe na wotwe de animu no wo ye free screen ama won ma won pese wo re prostate mu wo kidney afa oba wo pa wo wa wo de ne ade nya dukudukuru mu ne ahwese yade bi wo ba bi afei yesa yade ama ho atimi ato won sare otutiti na te kakra bi ha no abre na wo tezu se ya bra ye ba bia ye wo na me de ma we na me kan fa doctor number no ma friend no sisi a
na ne ntwetwe enkomo doctor number no 0244867068 and our face 0274234321 sprinters opposite Shell signboard when we are Kumasi Kronoma Boya Yane Angel Educational Complex na bon takra de udru Anaji Estate abe we ho bray na fe we yadia ye kwan kroni nyina no yentum free so emma anka is patch plaster e di 2 year pain bia ye to ase ye de kaka dro cinnamon chese enopi ne de ahye mu ma de agu plaster ne mu e 2 layers first one why no why second one no paper be ho yo ya no on say kan de tre no na say ukotodwe ho ba asema na ya hwentia ne akakaduro ene ankatwade no na ya yam ne de ato eye kotodwe no so ne akekere na ebo kotodwe nim eno na eye ahumka hitch park aye ni nyina portable way wodi aba fatare so na de antare so no na ebo kotodwe nim na wura kase nim ba bia honam ya wo ya se wati na ya wo ya se wo ba bia ya wo ya usisi o de fatare o de tare wa achakwa ya do hwede ba ko mienu na bom na fe ayi yare ni nyina jo me pa cha wa da pharmacy shop bia mu across Ghana wo benya bi ato o pese woni ye twetwe nkomo ana wo so betu bi koto wa your number is 0248509003 na fe 0544569251 chocho me ka chocho anu wa jesu chocho no cent yes no cent eko bi wom no cent chocho no cent aye chocho pacho you to say chocho piao yako 1 2 chocho no cent chocho herbal soap, chocho herbal cream, royal gel, hand and foot cream, chocho skin to your mirror. So you be who na say chocho product ni na de ma first say me pa chocho ba wa be yi emanu mifu ase pampa ni nyina se no ire dampa ma utumi di uti ko ba bia oba bia me kam kire o eh fasa wu mifu ase ana wa pampam ana at the same time ubu adanchi ubu ayia o dane ba bia me pa to fafa uti ase mo wege na na mu pon ni nyina chocho be yi senti ni nyina wa so ti ana kankan nyina body odors body odors left ni pa do ha wa ni o mo fi studio ha e be ha ni o me pa to ada Vanderbat ubeje bi e wo hold up Sassola Palace Malls ahodo ni nyina batcho total was printers and as supermarket bia e ben wo me the numbers wey ma WhatsApp your free and any one twetwe enkomo 0504555535 and I face 0551815388 tap and hop so say fuka Danny Broni no you card now they actually your first come to your bottom bio and yes I hear ade ya pass obi dia pass 2 cd e be ju sika down enti tap and hop no oh aye hop tap and hop sir tap and hop tap and hop okay you go oh dear but the card ni bi na yem first kan so okay ka se nam kuma se nka ha nyina no ye dia fidie dia bom wo foka na fa hwe so okay nya dia ba ni to ayi meeting na better say no we see na dia hwe so na fidie na nkasa dictator hunu say wo bo eye 2 cd no ate afrim hunu say was driver square ti nya eye free eye fuel coupon so no ne ade utumi kra wa nya tracker enom ne ade eye nsempi na we no ubetumi download be every Play Store and say Apple Store free na your register emeka dey okay ti free na your register for free 0535125004 na your register kuma say Abekom City Style Building mu be we e mo de na say me de emma wo ye wo krom parties wo krom engagements ni nyina bi e wo krom sunrise jasmine rice be say emo no upaja ya no watene pampan eni emo na nkasa na kura no emo bi ati say bia wo mkoko 10 okay ba we ebro okay ana we na nkasa amo de faka ana de we so a perfume rice ana at the same time exactly ana say one for we bi anya yefra e ma na buy for na so yin omo kwa no mdi watem na ya say na yefra se kwa bia na nya de e say you to sunrise Germany hey
Sunrise Jasmine favorite. Sunrise Jasmine fragrant. Bajo, I'm saying French for me. Emoni ni baby o na bia betli aga bi na wato odu eye bab 78 ventures Ohemaa Kokobeng opposite high more said the CJ mon hu this about back beka hu because we no enimra posoro man can two caps the for say no me bra nti what say emu we o say sas the omle no ten caps how much for every Mr. Wada ye de boy ye mo no say we say e shemu 5 ya teso de ba ye 400 series the bottom na shemu 5 25 kg no na time da so every July 23rd ya de go 31st Triko good dem na nya sabo no sakosoro be de zo betimi anya bi ato fa wani che mo Ohemaa Kokobeng opposite high more pharmacy fair now the anyone mo twetwe nkomo 0244591351 na fe 0248393935 Beautylicious by Jess and ne one na ye manim fam me say wo pesa wo sua wege ye wo pesa wo ba no a wawie su no wo ma ne nyansa no dwuma fa ne bro Beautylicious wigs a wakofa de aba no Vietnam for de ka ho anua papa discount adoda ne nyina so oya acrylic nails afa makeup for all occasions besrew anajo de awiade ye wo de sex a friend sex makeup ni nyina wo ye ni nyina bi nti bomoden wadare makeup fun ye de kwa yie woye ni nyina kama nti wadare no a wokoda okunche no aba no watwu eno no ma uluku sexy na say wo de hia be man kuma say ya no Maxima opposite old Maxima hotel so and inside Eshi Mall gate 2 the number is 0243006711 ayoyana and afi 0508 148378 betano say wono ena say no what so e ban bet ho nsem a wono ene di kan na de mani hu nye hu oye reliable ne say Gaming Commission of Ghana any di akire nti frakadam bia anim o first deposit ru de twatum sisi e o bon say bonus no obetimi ama wa kosi 2000 Ghana cedis ebasa eye wa wo dia enti betano no create wow account na fe full details nya hyehyem na fe yen hyase wunyanya mfie do wotwe a memma ho Cindy Rice ayamo a ede obabi odi Cindy bia wode Cindy nanti efe Cindy bibia efe wo ye guy ntimo no so ye fine nisha no eda stronko bomodin ne pebi na won so edi efa ema me na yenko yanim esa mame nkonkomo etoso me no me ba matwaso minyamo to ameno me se me moto si dem mo ntamre me homete mama wan fa moto bia ma and me nam nim said yes wo moto me bia na said you see mpacho there bi wo ba ye nka me ka wani baje awia wo na na mi timi ni enko bacho ene mu kunu ne ate wale me aye 23 years ni okay ena yo ma somehow now ba say wo be unimi be din komo bacha somehow ene ma mi hu se bibi ha o bacha yetina ma awo amba ana okofa oba na nkwahia omo obi na ka kire na mbisa no na o se de be on fa oba bia ana mkwahia omo hia omo na mse mo ya de pa so okofa oba na wajam no so o hia wo ne oba no ewe o kaka o kam nti wo kofro ka ne bia na da bi me ko na mhia omuko no oba ne te ka ne mpacho chocho na taxi chocho oba ne te e kira na o te front okay nti de na hu say ye ne mpra no mpacho me dina kan ana o dina yi ana ni nua bi nso frisilim ba na oni ni ana e furu kan ana mbisa mse sa wa ya de pa so ko fa oba nya me nso mpa ana mkoye ntimiko na de achi ya oba fie oba ya na 3 days na ka nse omo ye hu me ntide omo kan ana me se me kofa de oku ntimi me koye ana omo ba chi so omo ba ya de omo ba pa apa macho ana omo frame ana me se me wo baby no me se ya bibi ana me se de bi tem ba ya na omo ko ani ni ani frisi na ba ya o se me beefo me benyunu me Obane waso ye beifo okay obane nyinsan miensa ana mekose obane nyinsan miensa nam
Oba no kura mu fa no kura minti ye na se na mate ye de na mkɔsae. Oba no yinsen no. Ɔse me beifo pa. Me na makɔsae no. Me na me. Na wo ye beifo? Mbɔhyɛ de. Wo hu ade da wontu da kura. Mbɔhyɛ de. Sa. Enti ɔka sa na me se nyam na me atsen no. Maintenance na se na mte ye de na me sai. Oba no yinsen no. Enso ba ma no ɔwale me nsan sa na ɔwale me. Ana hetem. Nti wo ho afede. E ma ne me nsan nyina wo ne wo ma wo. Mpɔhyɛ de. Okay. Ana me say ye de na wa yi meni watena ya wo ana mba me na wo wale mo nso mo wo ai me na menya de me na ma wo enti ye wo ma na ofre me o yes an ana ko handa wo baby ana wo ha na o mefi bi mame me ja wa ko ba so o mefi bi ana mfe no fun so na sa de na o mefi bi o sai o ba na okofan okokan nti on befi nam se na on befi se de awale mi na on bi se awale mi ndi o ma awale no se on befi me de adidi o san onye de on ba nam se yo nti o ha na ni papa ka bebi na ekoye yi na o san se okoye yi nam se me de mi nko na okoye 2 times okoye wan ko efi ho Oko sim won ko efi ho. Na de ekoso nyina no obo obusuafo amane. Obusuafo sesei. Obusuafo ne o me sa adenti na memba. Onu no amba ho. O mu fe no kura o mfi. Enti miko okoye no okoye ye kuro mu no wan ko efi ho da. Okompremi no nko ho da. Ana me na nso wuye na mikoye. Ngosi o mu fi ho. Ngosi ye na de echi me ye de miko me papa ho. Enti mikoye na mo so mo baba yi o ma mba yi ana mtena ho aye yi ni bi ya na mba o mu fi ho. Ana me baye. Enti me baye no. De hin pa na de ba ewi. Mba so dem baye nse mi kunu. Wa ko wale wo bi fufuro. Ana wa ko tena so. O ti se wa jam na wa ko tena femi 2 years ni. 2 years ni wa mam wansi. O mafie so. Na wonim ba bia wo ye adwuma. Mba so kaka. Na de na ya won ko honko jiska. Mba so mama sa mi koye no ono no koye wa nkom mami ho nko hom mami nti mi koye na me na nsesa wuye na mi koye na obisa mi say mi koye man ko mi fie ho no se man ko mi fie ho nti na wanya de wa mam ska te mi koye makoju makobo dome nti na man ko mi fie ho ana mami nso mi koye no ana me koye mama sa me msim wo busua ana ntina me na ne wuye no obaye wa mba yie no obaye o mba yie nti msim koye manko ha enya force se chinchina menya yi nti de mba nse mbisa nse se de awale nso aja awale ne a omba mam kwanya minko ne se me omma wo kwan e kwan de se kwan da ho kan bibi fufuro mpasho me ne tena asifi nti inkas ombe ma wo kwan ombe jam kwan na boni di ene to nkrama no mpasho akanchalma ba mam kwan na menko udi de se me de afia alanchalana bo de wa jam enya hwe bra be mam kwan be bi epono na no ezara keke mpasho omba mam kwan na menko ombe jam kwan na menko ma wani mire o ante chonkra na fufuro na mire so betimi ato a kan chaliba o se ha chalela ma ba isira ha me se me be ka cha wo 17 de ntia me do ba ha bra ne be so me se wo ja me ho fie mi no na wo ye ha sa de nti ne atwa o so ya yanko e wusum na mhwe mbasho chaliba I say awurade ante me ma last chance fire bibi papa anya sa mawie o yanko e chaliba mbasho bejam kwan na menko sa no be ya ira eka Nhyira FM ya fra okunu waso otwika obi so awotwika yentime nyi yere no bebre na me bi so wasemo wonu okunu ware ye no na o papa te he mo ware betene kuma so na papa te he papa na mo papa wo so na papa wo so tu papa metra no okunu njenda mbasho ha
oba 2 days no ko sa ukuru si 2 days ni mu no a o papa beba no wo ye se wo ben wa dia be fa wachi a na papa soro se na wajai ba so oboa ada no oboa asam yo kan o se me ko sesam minnu mo aba me ayi me di kan ba wode obede dibi ba so me di kan ba ye minnu ba ko ne ba mo ana onu nso nnu ba ye ana onu nso maame ba ye ana onu nso nnu ba ye ana afede etumu nya mo te singing room no mu ba so na yakosi dan na wi yesi dan na wi enti che se wo papa no da he na so da papa ba ye na yesi dan na wi na unu ya no so ba na mo te he minnu no ba ye ne wo dan ba ko nti unu ya ne da he na na okunu da he minnu no so da dan mu na okunu na ma ne fire ba so minnu no ba ko ondura yi na ko yi che se o ma ne fire ba so also o ma ne fire ba so man fire how many times in a week Tambia. Tambia say how many times in a week me do ba so Tambia o ba bia you serious ni nkasa o na asem ehia o na ade about the dia Tambia dabi untimi nkasa Tambia nti anopa kra o de be ma ahia anwumre na pa de okọ adwuma ti anwumre ba so Nhyira FM. Enti mono ase Nhyira FM. ay akwale fesa ko yara se aka na le twaro me pacho si entwe mawura mrawate oba na yato aswate enti osenya kopon ya adoma benada obeba ti benada oba why abusha enrada ena Francisca na onini ze Francisca si yi Priscilla Prissy ojina yene so no ye ne ti no ye ne kon bisa ani ade wa kwato online susu ama ye de si ni se kaw ga ne se he ye mu pa bi amopa amonye me he emfa me ho be pese bi amonye ana wodi sika na dwa na wo kan wasem no ye bra ba kwa friend no Frankis wo ho friend no David Nana Akwasi Pon yeta friend Akwasi Metro ofrita pabasabe owo London mating hins sika wo bodin no o mame is it 20 pound yes it's 300 cedis any me makase obi sika ye de bo an de mini bi da ehia me ba me ho chirem na me ba na mbesere mo some mbebo me after all ni ba ye gide eti any wosifa koto bibidi na rade ya dom no to ne nsam a obehwe so 2001 no betimi aboa wate nti odi agiwe fato bibidi me anso na rese metimi bra ma shabo saa mazese me be adwuma na manfo ogu fom ho bra enti twa camera me na da bra kwasi ase why Pacho me da wasi bebre eradi show baby bia is kanibia on show homa me da wasi bebre amen yakopon so show pa tena se mame makase yenua ba eye friend is saying Debbie girl you buy also say favor and success ashawo ni no success ye pese ye ja no kwan enu ada no ano panyini baako maya ne jram osema me money wa maye bibi kakra se yemfa ntesu bi anya bia nya 2000 Ghana cedis ma abaya no a wo be eko enti ye hwa akosi kina de wonso betime de aboa no enyo hye so na mum kama koma se yenhwe ma akoda we na brabo ensei iti kakra bia wonso okura wo no obetime de aba na yedane edi ama no obetime aye walk in ananso se ofre me a memhyeda bo nipa be 19 ba kope na ayi ne tie enti mo amaka ne nyina no mo keka mo ho na women's wave fo nso mo ma mo ho so na yenya oba ne kwan fefe ma bibia nso enko fine na yenko yenim baby mama na wo ka bibi papa ya se mi me de ekwan bi so no baby opanyini no na me hunu se me ne no anko ya adwene pa no ye bra wo kan ese asase no obete so fala obete so kra na what de ama obi obeto bia I know the abufuo no de cancer okay ndi abufuo I know the abufuo and the cancer akeke nyame anim ni wahemai to bonza okay ate take a break answer because when you break here
No more muties to toda ya mo shede nti asem ni omo so asem ne mfe onso ne mfe ade wote ya onso ne mfe me so ne mfe ne mfe no aso no me so ne mfe eto wa ka bete so na na so do se nti obi a kire na adwen ala obi adwen kire be ha me but I didn't ha na obi adwen kire oh wa ne fa hin yo o ma me fante o ma ye bi kakra bi na me de yeah beburi Mumo TV no. Mami no wi you. Oh. Okay. Wakasa. Okay. That's fun. Oh na way. Uchu ka ma ma me aduane adida. E da nti na mo hwe o. Tie de mami neka. Se me ton na me di na me wu a. Me pe pradia no kra me wu a me de beti obi. It means say mami no wo ya wo mu. Enti ese kwoti mami na no asem o. Yes. Mami na no asem na se agina so. Wo de me mfa wo nya hwe. Okay. Yebeko, but sabe yanko Dawood Herbal Hospital na order in court, please. Yanko din komo kakra na doctor na mu Mrs. say doctor o hwehwe to so style bia bi me so China na me say me saka mama de me sankan man kan TV ne so a ebe ye ma doctor akwaba na yenye doc me akwaba doctor say me friend me friend and so dai na yesu ya hena de fa aso nyina etie wo ni nyina sho ba beda se ma menti a ahwefo mo hwe adom TV na ewie okay na mo muti Nhyira FM YouTube ne Facebook na Dawood Herbal Hospital ya onse edro ye na ye no ye wa adom achede e na ye wo suani nse egum ahodomi no ye obi a no wakosua ne ye obi a na adom achede no me oba mabusua ma adom achede a ne se menti ahaban to waduma ya oye odome betena adwuma Emfa. Over the Mekosua Mesina, Messia Ekra Mechiano. Ade hu ahaban bia na minim de ye. Okay. Teneno producer de ahaban bi beto so. Na sua de kakra e de afa ahaban no. Okay. Yes. Wonya no ba bia said Dawood Herbal Hospital. We entete ho and what tete ho no. It's my catch say doctor. Yeah, the babo number ni sisi bibia ni a emfere Fred doctor ni ni nkomo. One show say chinchini achi abra. Ahabano ne de ato so no Facebook Nhyira 104.5 YouTube no Nhyira TV fa TV to Adom TV behwe ya nkyere do na bia na bi si feature onim de de person me bisa o ahabano onim na ahaban kro o san kwankwa flowers ana o sa me ka kire o say waduma me ntimi ye me so me mayira nti obi ana ne de adom achede eguma hodo okay we na friend Paulina Pinata Paulina din Paulina. Answer Diano so bia on din. Na akanka say we say 20. Oh, okay. Yes. Oh, it's 20 there 20. E ka Paulina ti that I watch. 20 no ena da so no. Okay. Na 20 no ne dwumadi di no e da so nko. On say wo hwe na haban na o kan a bo say we kan 1 2 3 4 5. So na haban bia na obi a kwafom bia nim 20 bia nim say na haban was 5. Okay. And some man say 5. Yeah. And na man 5. The judgment from here na no be see ensa no. Wow. Entini bia woni pedua nim bia yemo adwuma. Dompe bia woni pedua nim ya no eyemo adwuma. Okay. Entini say ko ba say tete no. Ye na nanom ne yam papa nom. On say na chainsaw ni ho. No so no mo yi adwuma den pa bunu ya kese wo kwaye mu. On be bu kwaye na okwafuo mu a ya na fere bibi apasedua ogina wo ede obetima bu odum ba miensa ode akuma wo yeah de ntina na omho ye densa na ansa na wo bekwafuo mu na no pa no okọ na wase ne sekan no odua obetwa na ware na no nyame aduma dase ne ye be kire se adua no e ma no ho ye den timi ye aduma wow on say papa no no omutimi ware 4 5 ebi ware 7 but 7 no otimi ne omu nyina ahia yeah yes satisfy obi ama hodin bi kura aka wow but then ba akono kura no it say so dia na wo mu ne say omu kwa afuo mu no omu so omu kwa ye adwuma no okay e odua omu wede ko no omu ye adwuma pon na omu ba fie a na 20 ni ye da so yi no yeah na omu ko 20 ni no hini ni bi onua hodo ba se num but 20 ni ye ba akon ana di mu akotene pa okay omu 20 ni no hini no a na wire fi na free ho na hyede nu ma say ori ne duare bi na hyede nu na ori nti obeduru fi a maame no aye aduane ama no odidi wie no nnom nsuo gu so a na charge ti baby a
why we do 10 as I say with them the whole night with them. Yes, into 20 a draw a sessy yadie a messy mu yadin. And I doubt na nyame ache me sadi we ya. Ada na me down from my bed for kwanso. And na me be yes drawy. Yeah. Dawood 360 capsules. No. Dawood 360 capsules. Okay. It is a offer drawy. Na se wo share the active ingredients na. O kan afiase a wo ba benya Aconia cadifolia. Okay. Aconia cadifolia ni ejama. Jama. Yes. And at the atosum you free ase ho no. Paulina Pinata, 20 no. Okay. The 20 no we win. Sanso na offer Dawood ointment. Na se we the active ingredients are. Oba benya de tosum yenu ase ho na anso no. Oba benya Paulina Pinata. That's a 20 no akum. 20 no akum. Wow. Nti akoba se obi wo sisi yade a. E wo se oye ne ho aduru. Oye ne ho aduru ya ne be ma na bonus. Bonus. I know there wa mre ho no anya. Onze de bia meka, onze mo fidie yeso pa. Yeah. Ba me transfer meka se nyame ye madomenya 80 years a. Fe na be ware no. Fe na me ware last one. Okay. Na se me wo de me nansi so. O nansi bo so. Ha. So pani bi wa chimoda. Okay. When you 69 years, in fear du siankron, aka fe no when you fear du so. Na say for the past 17 years ni, ona ma na wa chia. Ni sisi just or the pomane nante. Ne be man so enye duma kranti ne reja na nanse no bi kire no say Dawood 360 capsules ne Dawood ointment no eye na otobia ebeboa ma ne sisi no agyae no so waye adura wa paba na nipa no di hu adansia na osoma mo mokoto mienu edebre no na moto aduro ne bre na o start say onom no ne sisi no anka achia no atene ne poma na nkokura no wagya poma na to ho na o say efedi oda ha homachi bia na obeti nani no na apeja de bia ahomachi bia na epeja. Wow. To friend me no bisa me say Dawood me baby am fie na dru no at the age of 69 me pese me bisa say ahomachi bia na me sorry ana apeja no say me ko ware oba afufura and deceive me ana. And I'm say that me ameti hey me papa owo ne last born no 85. Wow. 85 the last born no owo me papa e free mu no 30 years. Okay. So papa so free at the age is 115 and say no free. Oh wow. Enti no and I make a choice me nansi bibi so. Me hu line. Be ma de so wo dwin wo sisi ho. Na wo service wo sisi na wo sisi no mo ye den a. Abiri bia no emfa no ene wo age awanya. Wo sisi mu no de wo be ma no de be ye adwuma. Okay. Na sisi ne be yie na mu be ye den a. Ene ya ye adrowing Dawood 360 capsules. Now the Dawood ointment account. Doc, your phone number no, and the CNO be jam message said doctor number no. 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and a 020 168 1717. On say obi wa na nesisi no. On the day no say okoto a oduru ba bia afi ontime nkoto nko emfa de na lock so for so akoto nso na afi o san atene ne mu asore gina ho so a na no so adane ase se nipa no wasa atebie no obeyi so aduro mienu we abom or the Dawood ointment ne betwi no 1 minute 360 capsules no. Okay. On say emma ebebre na ware egu obo se wukunu pe wasem pa ba wakonya aketesi aketu bia afi on few crab you e dey na manaba no sa because of far who ko share sa baba awa no said you see bushia no ama no re ya fifie ayasemo oba se osisi mu emra wanhwa wa re begu asa on pese osisi mu be emra on so be use Dawood 360 capsules. Now the Dawood ointment no etwi. Okay. Se hwi adabo krom de esi ho no maame no ne nekunu na de bia na be ma na ade oba no points nti se oba no so ahwehwe mu akohu se wato 360 capsules no ebi de asie na okwa afuo ma wanom oba so ano wanom na oba no fa no ho adri nti ano so ano pa okwa afuo ma wa yibi ade abo ne ntoma ano nti ofi afuo mu ba wa babo ahia no wa bo ahia no tedu anadu ara so be ma no bu ano no so abu ahia no kash ti da kru no to no bisa ni Nhyira se Nhyira onim de ntia na nse bu a
na mabu ahia wo ne say there be say Dawood 360 no me no wa na eche na say sometimes so be ma ne nya hu be ma no so nya hu e say ono na de no say odi asie okay odi asie ne de ono say ne nko na enom enti no say obi etie say wo ye oba say wo ye be ma Dawood 360 capsules no ono mu a eboa e ma osisi yade no efiri ho sisi yade no free wa de aka bia e bonus de ma o say kotodwe say yi the sisi na ye the pivot of the body ni free wa ye to so bi e kotodwe nti obi a na nsuo toto bia owo sasabro bia sorry nti obo so obi o ha na no start say echia ba ye wo no na ntesa so obi was at bia no ma we use adro mieru Dawood 360 capsules no ti o mene a no the ointment no atwi when 1 minute say oba mene miensa no pa okay miensa nwumere wo bra wadidi awie no the ointment no dware wie na o de bi atwi ne kotodwe na no pa ene anwumere okay o say obi o ha ho onante a kura na da kotodwe nanim no no tin kasa asa ye kokro ohun but empapai onya akwanhia bia onte Dawood ointment no odware wi a on de on fan sra so keke na wanom 360 capsules no inshallah enye metumi me kasa se ya esen adanse e ba aduro no ho nti no ya na mani age wo me kasa ho nti obi a o hwe bia na wie otie a onko pharmacy over the counter also pe Dawood ointment and a Dawood 360 capsules. Make us a draw by my family free. Okay. My men chedru. Oh, Akonia California and American was a Mujama. Ojama. Yeah. Say, Oba, Wakwaya Sabiani as when you breast cancer. The new for now, no. My dwebi abedem. I done in the dad dream or down on that. Uncle Pe Jamano. On send you and see one. Okay. Nehono be one. On fast can rare and no one duano. Ojamano ni hono. Or rare and sa no abe yam no the form wisa atum. Okay. Sabre krona obepe na haban ni bi. Anase ni hini. No atwitwa ne nketenkete no de asija so. Nti obenom disposable cup no ba kwa no pa. Ba kwa awia, ba kwa nwumre. Ketwa pa na ewo mu no. Wow. Sabre no na de wa yam no. No de asra no fo no so. No de sra so a man mfa nsra nkosoro. Onfa enwasa emra fom. Okay. Oye ne sa akere na otwe no bo nsa ade ne da no fo no mu nyina no. Nhyira benane na me Edro there me say 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Edro baby eton edro bi ebi wo me me mosini okay me nana ana obade edro bi ma me wofa na me wofa se ko ba se oba akwa awo so na anyeye na oba ne firimu a on say na akoda no wonu yemu a omu nsi omu mbom nti ekoba na sa onim de oye sabe efunu no omu de ne to dam na wakwate ahaban oposa ahaban ne sa na ode bi aso sabe efunu na no na ode bi aso ne yefunu so na ode bi aso ne na ase okay na ma to punu no opie to opie na omutumu sa akere ba sesema dukosi sema aduasa no ombeko na akoda na pie wow yes the bro no e wo fie enkasam se kwatre kwasa bo ma ntoma di tie ne din address badwa 0244 88 64 37 ne wo address okrapa okay kan baby ana metro no wo udu metro junction wa o de so ko Dawood baby o makọ no na emfidi ayese wo de abade anya se beto se wani ende se wani se me pesa me bana me ambe da fidie ne biso ende china kra so wo ba sawo yes o se bi akrante ne ma o se ya ba no na yaba okay nti amen kra ye ntwa bi mu okay oh yes I furu abeto ya tezi ande yaba no na yaba okay all right nti Dawood Herbal Hospital Dr. Dawood no ankasa na wote ne nka no nti bomoden na wode efre no hene mami 1 minute ko he obema dialysis be anim dialysis no aniko hey ana na wuku ni pe ade yankwe Ohemaa dia tienie papa na o claim se ne maame no eno amanganja o se nya ne maame ne ba yeah na my investigation okay Ohemaa papa ne ni paboni ni okay maame ka se mi nkire o amrante no ese se wo ba mu no o nsem kam o se o maame de ko kire o se koton fa ba obra wanga ne sa odika ke no that's all on kan ko wo kasa ne etie at the same time sana maame ne ba se
Cotton fire. So fan shell. Baby. Okanimi. Oh, nya mami asam. Baby. Okanimi. Oh, the other year. Oh, cancer. Mamma say on cotton and found money, brother. Say, Kawa on tongue some fan ready to an agnes or Kopobi. I'm an abatana mamma. No, they are going to see some mamma, but on a nice will. Okay. Okay, I think I started feeling mammy, you are dying court. You are interrupted. Son into my language. This is throwing what? Son into my language. Okay. I'm in Casa. Yanko. What am I say? Anna. What's a bass? I feel what I'm said. And Cotona, you took up a plotty. Say, on the friend say, Alec, say, what I'm sorry, Alec, remember the camp on Sylvia, Sylvia. Oh, I can't correct us, so Cotton, Anna, Sylvia, say, you'll be said, to mean surveyor. That is a sematology. Hematology, yes, Sylvia. Okay, and hematology, Sylvia. What am I saying? Now, my dear Jenny, catch up, say, try home. Me pacho, ye try your waba, and Cabria. You just run. Now, what you before that kind of more no motion, no was can a boko, yes, I'm joining. Ye try your mucacra, you know, so cacra. You just stay tuned, never run out. 1xBet, the grown will be Biaope. Call 1x games, not those who call a crash, burning hot, crystal, and our Western slots. Use a GH1 Games promo code, meaning a 300% bonus, and copy 5,500 Ghana cedis. 1x games, a good year who do Asha Homa, Biao Biara. Gambling where you're true, into Chano Washe Yemu, and Yamawana won't dim fear doom watch it. Gaming Commission of Ghana, Ajin Kratu Yatum. Today's class is going to be an exciting one. Now, who can share an unforgettable moment in their life? Okay, Asempa. I'd like to talk about my first time. It was her natural look, complemented by her favorite green silky apparel that caught my attention. I have to say, she automatically possessed me with her smile, which exposed her beautiful white teeth. That's not all, her enduring signature perfume could be smelled from afar. Madam, why do you look so surprised? My first time with her was special and irresistible. I'm talking about Cindy Rice. Cindy Rice can be found in selected supermarkets nationwide. Cindy Rice, sweet aroma, great taste. This advert is FDA approved. Kanena ya frame Amanana Rural Bank PLC. Say dear midin for front no day. Amanana Community Bank PLC. Media for Fredia and Yamafu front of media bekanda dano. A be any funeral loan. But Jibusia kwa ye. We are for better dear da. Afe so Freya near for a bear for a pine sunny a bear from Fidia Meju when somebody about Otro when Suma and Nessa when say Kana MC so ensa Kanwa today. Aye before. Wobefa Brani Aju we see Kadiamo Fra Amanana Community Bank PLC. Sika kiti binya bejo. You mother than a service account, current account, fix deposit, Nasa Bosiani Diana, and it is also loan or Bonanza loan, your car auto loan, Kiafui, Homaja Bosianko Yamuki, and Intinia to your Bosia to your Krabata Shita Meninana. Yashia Cassidy and when you Yani Lawrence Station and edition anymore. Yes, I will Mromi and listen Louis College of Education anymore. As of market your home, as so be a name, Abuaka, and not tough for phrases in Ninkobo. 050-972-4946 and 020-800-7254. Amanana Community Bank PLC. Service beyond expectation. I go fear. Hey, brand new. No, I didn't tell us who the friend of Ahomeka hit patch. So what's young? I won't baby. Now they are Taraso. And let's say what be Nadu. Bra, what's a pain? And yet, sister and I ask Irene now or the Hono into the patch on air. Sister J. Ahomeka hit patch. I tell you, I ask. Name a few minutes and you're ready. Hey, bra, and you miss me the power. After construction, a young not me back and me neck pain. I have a pa. And no, mamma, the papa, and you could see arthritis. Anybody pains. And yet you must say, Ahomeka hit patch. Hey, bra, Ahomeka hit patch. I had my power. The feeling hit to be a bra. Mediterranean. I feel pretty away more. Please not to me cry.
I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis in Quadia. You should Ohemaa heat patch. What the herbs and oil. It's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy Accra, Buekwa Pharmacy Takrad, Knock Chemist Takrad, and Malarigo Pharmacy Tamale. The BFL 0599 802297. FDA Ajidin Kratuatum. Nyama yake kabongo dia ye Colgate Herbal sebe kwetia emwawa nama ye sini mum enya hodeni ye eucalyptus akekedru any tea tree di inti na ube fania eketwa fania apodi ajiatu muse eyepa fa Colgate Herbal would him say Colgate Charcoal Gentle Clean ti we num ne use homa osire ye fita naturally nema wo breath ye fresh ma wawu to mitinka di inti na ube fania eketwa fania apodi ajiatu muse eyepa fa Colgate Charcoal Gentle Clean Enkratoi FDA ajiatu Krano wabiaya mo friends ni mfa wonsanka. Bro, I will always take you serious. Then I'm more trust me sir. Malaria draw Lumitrust no. And nam ye dwuma kasa. Enti sa Lumitrust wo ho a etumi malaria sei. Me ka kire mu say Lumitrust Forte and ni Lumitrust DS. Ye yempenfo de. And na Lumitrust Suspension. Ye yemofra de wo ho de. Se mokoye test na malaria wo mu a. Momohu. Enu an se mokopa bi ato. After 3 days nu a won fa nwie no. Na ho ato. Lumitrust Forte and mofra de Lumitrust Suspension. We can trust it. Lumitrust. Ewo pharmacies ni licensed chemical shops. Mopadodo a Monfre Pharma Trust Limited. Ana Monfre 0561 088 666. Ana 0561 088 663. Lumitrust. An effective anti-malaria you can trust. FDA ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu ajatum se eye. Hwese de ye to bia de. Eso hwi ni shop. Me report no hin. Munia, osume no mponsu ye. Eso hwi ni ubotom. Asam fufuro bi so esi ofie obi mu na. Kwa me wo ideas ane beku no. To bia ni adwen fufuro awo. Eso na montu bia anim. So bia ye din se ya. Anya asomdwe ni wanya o. Eye sikasam. Bills wo ho idea. Menye comment na mantua bi o. Yewo every emergency loan, kosi salary loan, working capital, ni startup loan. Bills se ensrokra. For Ghana card be apply eneya. Fresh 0596 920 833 and 0302 390. Bills. For sikasam how nyina be dan. Adwecha enti edie na esia wo twa wo ho sei messe entama me paint mate the menses akọ na sei nie 200 cedis ene se wepra na wonte tap and hop nka eno nso ne dien tap and hop eye dwumakuo a abagana se obema a passenger for ene mate for ntokwa nyina to echa bominchiremu tap and hop for the efidie abobo taxis ene chocho dodo na mu wasanso ama a passenger for kada wadi sika begu so na sa wotna car no mu a na wadi atwere afidie no so wodru baabi a obesi nso a na wasande atwere afidie no so ebeti won lorry fare no pepepe tap and hop main office wo Amokom ye wo agents nso wo Edum Boss FM ena Atonsu High School Junction momma na mo register for free free 053 512 5004 tap and hop yeah dia brocha bagano Ade couldn't sleep at night. Ye frame in Nana McBrown. Many Jimajum House Sawa. Enti me fama juma niagrokra. Sarah na me fama nasu en diagrokra. What done tuntum ananta friend mwanketenkiti bi hawajuni. Yankasa. Nunti na me yusi holy multi-purpose insecticide spray. Adi kuntuntum entafre ene mwanketenkiti nyina. Enti kwa holy sesia na dana papa. Holy mosquito quell. Holy multi-purpose insecticide spray. Dana kron. Se u produdu etua. Fra 0302 681582. Kumasi 0322 037623. Uspray wo demwa. Kai na free ho minute edunum ansa na wawura ho. Afei enso mosquito coil so abra wo dem ho. And fun to baby am France Abeka. FDA agi ejedi nkratoi atu. With whole insecticide spray. The
There are many reasons to connect, and it's all to put smiles on the faces of those you love. Daddy, thanks for the tea cash, okay? I love you. That's my daughter Angela. Caring for my parents, that's my duty. I also get to pay my utility bills easily with Telecel Cash. And to the suppliers at my shop, Hello, sir. Telecel cash payment received right on time. Thank you. I get to make them smile because I can pay to my suppliers' merchant numbers, even on other networks directly. My dear ones, we keep the connection stronger when our family, friends, and business relations are happy. Live on cash, enjoy convenience, and make those who matter smile when you send them money with Telecel Cash. Telecel, connecting energies. It's time to believe in you. We are changing, so should you. If you're dreaming, don't be afraid. And in the valleys, keep your head up high. Dare to dream with Puma drinks. Puma, yeah. Believe it, you can achieve. Puma. Oh yeah, clap your hands for the whole new vibe. Make me set the place on fire. Oh yeah, come alive. Let me hear you. Puma Drinks, a whole new vibe. Proudly produced by Casa Preco PLC. This advert is FDA approved. Who drink that work? Yakwa Barona yet to us. One did you to studio anymore? My jato, but still I read you, ma. Mamma, studio. I'm sure here. And so I walk off one. Oh, Becca, papa. Oh, Becca, papa. Comment a buyer, Mamma came. Yeah, say, oh, my family of studio. Mama de ampeka na monko fa ne mra na yentie ono ankasa na no asem frisa abrewa na dwene de ense wonim ne awoye Isaac Akromasi ohwe live Kofi King was say ohwe yen Blazing Nays was say papa maame no ne ba no a wabetan woni pa bonefo pa sana watro Imma Salami also ohwe free Carter akwa frempo ma was say I'm very surprised, but way. I'm very surprised at what your panelists just said that someone want to buy. Are you interested in solving the case or you want to buy the land? Pacho obine frey outside pacho ye de nto asase no. But bia ye pesika ade ama mema no nti asase no beda ho kwade obi beto ane enya mema no sika no na ye de ama wonum no nti de kan sa kwa cooking solo wose ya baba wa kwadwo wose media makomenti mi asisi o ene de mani anyi show no ho okay this solo say obra be biem na ade bebo papa ibe de wanye dri wa bo bra so uti hu dwene obra baby pa piece lo si be myself sika brand here say enne eye ability your guy what say enti bibia ye boko dear Harry na Maxwell was na cameraman why e woman na dia to e woman na dia to why what did he Jaina Darko or say 880,000 a day as I said odema emema no Robin about also Ohemaa adan na woje nipa no a waba sesi a no woje third party no momadi a che wankasa maame ase do Japan okay hon man ase ose papa na no de papa na no de chen owo ewo ose wo bo wa ya say okay ose Pragane de na nya omo na ehya maame no so omo de bo na mum it was your mother's request into hwene for 80,000 mo na omo so mfam asase na bibia enko fine okay comment no so far kakra making kind no maame nyi wagentwe minkasa evangelist enko na ni ma de atie ni okay ade ba ko no se papa no ebra na maame no o se sapol ayi roba edididie no no we okay so maame no o so twika meboa ebra na odi asase no ma brante no so won no so where were you brante na asase no so for such a long time for such a long time me cheche tina me say enti na wo he am say asese yo so Mike and my me go ne do me gidi enti that time na boy ne ti asase no so a no do so de da nyina no na wo he ana na sisi ete sa ana na nipa bi te sa na hima hwe mame kan se mi chiro abrante etu ya no
oye siremni o boronya na adwo so beto pradia no o maame na frɛ no maame no so yenya no video aha na ha me maame na kasa we video no don't lie o when ye audio no I can say AI maame na to we amrantem so nyansafo to the sense o ma video maame na wo kasa tie na asem o ka o so obi na hwɛ no Frankis woni ana nye obi adea ana nye obi na de ma no enti say mante no ento pradia na mra na mo ye kan say ebi abrante ye maame no ye panimu na asem o kan ye no nukure ni pradia na buo no sa asase no ye bam ye ntime nye mfiri mu nsam watena so ana the same time no enti na ma akoto ye wa yusu pradia na ekotre mans enti wadawo ma ye nye bibi kakra nanka bibi ato na obatena ka sense fa 1.5 billion afi na be peska akoto enji ato ka waka for 1. What's on? I told for 1.1. 1.1. Don't do that. 1.1. Ohemaa Busan say assassin and say Aso thank you. Okay, Anna, say 160,000. Anna, let go to Eba Muse, Ubisa no say, Obikra fresh or better. And what's ha? The mouth yen pomponini no. Say, Omra, matters to say, who it means on the back when I do to Tassasino. Your son say, Surveyor or the Alec. One and Mom Pam Ranty, we ask them. Mama didn't say, Mama didn't say, Ranty, no more just as enough from him. That is wickedness. Okay, that is what okay. Wickedness. What did I say? That is your entire speak to come in. What did I say? Nadima, Obitina was assessor. Wait, Senor, Nadima, Senor, no, that's not so crampa. Oh, Senor, no, cancel better. Okay, woman be sister. Because we are assassin. Okay. And the I memory. Papa, you will say, mean to me, Fansan. That is 100% right. Yeah, can you? Metal. Now, my quiet person in the fashion, who be see say, will see Kappa Muna Obamo. What my metal are common tenno. I know my cat was any mammy no. What my metal are common tenno. The Honocar infant to say, a drama, and I know a seven away. Mammy, I know some say, what you see any panano or say. Usukra wudi sukra memo what's pragia no mpose mini hwa me krata de beche mo what you say who say sika ba mu no tie your statement me nkonto asase no fa hwe me ho me so to asase no fa hwe no where were you abra no ko sesa roba edididi ma me no hwe ba bi otie it's okay it's no krata ne say ni nyina ne say se onnim ontie me ye wonnim se wonnim enum ye adum kwa me so so when Naima not to assassin Mobi obetua 800 million cash down. Okay. Obi turn price yeah okay. The name said obesi opawante some 100 million fire. 800 million was so to am branch no. Okay. Number 2, so kasa branch no meto a ontua ifi what just can why 100 million. Okay, 100 or 15,000 b. No 100 and now even though kwan why are there say mama na wanyini nti mama mo bi on there ontua 200 million yade enka ho. Meti ase but you say no be person mate say na kan ji ase na kan ji ase okay afi no be pesika Obetankora obeta I don't know you know what do you have the one yes baby I have been saw her studio manager sama no lie Ohemaa
I will come back to some for the Mercedes. Dramatic, one cause one, the American say. The American and say, if you are so long, yes, you be free, ye can. Okay. A branch of may no and yet tribalism, once on a major one. Yeah. But the idea here was any baby, I was trying to say, Sabio, una na wodo asase so una na abrewa no idea was what to ama me pragio there. I was so seeking for legal advice. Yeah. Tell your ma we call lancer. Who call say assassin at the hini we crow e wo lance. On best year research be bia chro the woman no kura woman. You don't even need a surveyor. And now the yes. Na hwe ni nyina ma ansa na yeka because say the yeka abrewa. What you say? Everyone no muka sentele bua one tray ya. You obeka cha big mama no. Different from the obeka cha me. Enti me say ya ka say maame na ebetu na num tu a ono amra. Omra studio ha say de obi a chere say yankofa ne bra. No metena se. Na me de say de papa maame di ne kunu ba ye a onim so obeka bia ma ya. Yes, o metena se afi o ye tie na afi ya bua ba no. Enti ya mama me na nkasa metena se. Bi kura obeba no. For the Amoka video, you can no catch us. And I'm communist movie video. The Amoka no come. Entino, ya mama, me Sentino, yes, the advice I made ma obia would say. Sign your way. Who be I in China tea. Advice. Na property bia o person akwa bia no. Try na nya legal a film and sana what to anamo. Okay. Yo, what you bekasa? Okay. And I would do our mama wish you happy birthday pa nyakopo nsha and the wa draw mole opa faka banku faka kokodi. If you don't talk, we are doing the program. Yes, thank you. Faka friend Timuna Muradia. Sit palais. Ebe dum sa. Don't say what do no. Sit papa palais. Le programme. Sit papa palais. Yeah. Le programme. Ça vous nous l'avons ça Si tu parlais, si tu Mami ni kumasi adwenche 2 minutes bi na me nhwa de na me fa bi mfi kumasi kwa nya so mbe kume 0 oh ha okay mfa bako 03220835818283 mami ni kumasi adwenche na yenko hello Ohemaa Benewaa papi. Ono, onye siri akwala wo braso wan. City pie. Maso matu watakwa de na fansabu abuja for beti. Big mama evangelist let good. Mr. Magmora on to market you. Evangelist don't ka French na what the French the champion both enough for quarter so when do. Oh me. Mama no, said been previous to the event case Bible. It will be a man into money before. Said be a warrior member, William Mary. Can the basic auto papa ba, unia ba, every super no my blade when up at your home. Because I'm my business. My studio, my own gallery. Hello. Laima. Comments, yankwa. Laima bokode. Boko na we. Nyamiado. Ale ena mama bigi. Wo ja so akasa are. Why you know what the business is? What the business is? Yene na na tukotwi. Obi business ya. Bibia be fine. Mama church amane na kwesiri me che Professor Joshua Labi. Na Laima me da kakra me Kenya ne se. Wo hwe land ho asem ya mo Kenya. Bipese bibisa nkofo ne se. Omune maame ne ti wono na ho na ono so ti maame ne nchen a omuno no kasa emre na mkasa mukde abugbo ya se pragya no omode baji asase se ya maame ne nko na omune maame ne nko achiwo na ono so mu yemie no mba ya na so mu yemie sa wo hwe mbre ma maame no omotisi no enti ne nua no mtisa ne mane ka no utumi se raji kache so fo se yenyeme bi wo wa aya onto no bo pragya de ye fanje asase a ne bo de sa enti sa asase no Debi efe say 800 million and 700 million. Let's talk about top again most by 300 million and phone efe say 250 million. What is the mama no? Ntinye mebi wo wa. Ye nya ye hwe na ye mobo ya wona bibia ye kama. Better say. Okay, yes, that's hello. Ohemaa B ba. No ya say bam. Mo na ejima.
Mabo Jumapa, Yamin also. Na many evangelists yeah, because as I know, over I would value name at Traganas and ya, Tikaka can also read it, Umupekan. But they almost a car, what's a Mukasi Canas in Yedeba. Maybe a woman, assassin, say, and yet, Ebia Mamma, come yes, you. Now, ye calculate and antissa, and Montaka Crankan, maybe a most of the example for much Mapaka Crakan. So, the test answer the Omokas almost chop like a moment, my agreement on Mokoy. And then Brandt and Tias and Amontaka Crankan, no Mokojas, Yamin Camo. Okay, Monfa last one and so Miss Hello? Hello? Oh, me, my hair. Aja of Aquata. Oh, me, my Tomoko Fiasi, no tanquage. Oh, me, my man, will be your phone, when you do money and chair your phone, your phone. Oh, me, maybe a mutuality, and say, you are better, my many banana better now on no. We can't can assume be more. Mini nisan ke papa no ma betra ka tafidie so no mo e de omo nsema ba beto abedwafo anim enti so mo we na se asase ne board nche tagana mnante ne toya o mi wo mu nto no mo nti wo mo de no mo ya ka no tagana si ko mo cheke no mo de kaka be si wo kwa ma mnante no mo so anyo mo sika no mo nya de om de be ya no mo de aye we enye manso chichire atwan enti asire papa no to mo nya botre na ma me no mo na trache e na asase so mo di so kakra. Yes, no munya yemka abedwafo no mu kana asundiem say ya obia benya na asundina be enye dina ekoye basabasa bia na ocham na akotwe sekan na we akotwe ma ene sa e dia moa eto munya kana asundie na di odi no wo mo fama na asundie emrafie meda so wo me okay men so meda say onim ki no on say tola no nim kasa on odehia enko odehia bi amo design ya won ya ba na so e matutuja eno asimantement hunt ne de ke be hame okafra brante no omuye mfum so be tema so be na ka so omuro 50,000 de ka ho ese ko mu tire to be na e ka no enti won mu ni se en kamo se komedi omu de go o se pragia no asase ne bo wodi ko mu ye fo de be she ho no mo ba ni na echi no esia wi papa ba ni pa boni ni papa no we ni pa boni fo na wi ati we bi ni e wo mani bi Right now, so my phone so me get me. Now, mamma, ukuru yeslo dinati. Huh? Say, beto, beto for the amount. What dear, to pack up a shed before. But time on, mamma, I got a lot of kind. Or to break any. You bet you're killing you are Mr. Yamani. I just don't want to both with my now. I'm not going to have fun. Huh? So can you say, yeah, what you are saying? You are paying to know PAB. To never go to India. Also for kind of hope you walk as a big mama, baby. Who's the say? I'm from the Canada, and if it's upon you, a man and I for one play. I said, simple. There be mamma saying the idea of a account. Now, over 30 TV know we do it. What dear, when the bonnet says, yes, I want what it. We need some from commodity a guy, no, to go yes and we don't feel at all. Which him in his affordage. She are to Nhyira fan. Okay. All right. Yeah, that's it. If I can do I said no killing no say. As I said, tola dia. Mama enfa bi mpacho. Tola nato. But already onim kasa. We na batanga onu. Onu ye fast conference. Akono ya bro so be ko bi mama. Ela we like chichine chana and I say also fast and so kwaro I was nanka konka kasate na mumu so I know we do our mama we so happy birthday pa yakopon show na onto nkwam my jen birthday dika ye kwama ekwie cha eta fra mom sana ya chro enti sana make no Juliana, I say, young wish you happy birthday, pa. Na onyo kesi. Satana say do Marietta, Phoebe, Boko School, nursing training, nursing and midwifery training college. Juliana, say, I wish you happy birthday, Yakupo, ensure. The Eddie Equa, Fasika, Sasset, Owens,
shas birthday di kind of kwama ekwie cha your friend mom every Julia and wish you happy birthday sanso na Seidu Mariatu ana Mariata Pacho Seidu Mariatu Asibi Uko School Okumase Nursing and Midwifery Training College Juliana say and wish you happy birthday Fasika passes once wam enewa woda set to say ya wish you happy birthday way a chenche ya diemwa what you say me boss just say madi nyina na yire dofo ene neye na woda Mrs. Patience Asare Kwate ono na ye CEO odake bet he ewo bomso ano Mr. Collins Owusu or say young wish you happy birthday Mr. Collins Owusu Collins asamwa ni nyina esi wo a or say young wish you happy birthday pa Nyankopon hwa o ma onye kese odo ene ofina kuma mu nyina wish happy birthday Nyankopon hwa sanso ena ya Felix ene eyewa woda we every ebusuane adofo nyina eho sister Esther DJ Frankie so wonhwa FM aha wo se wo no do papa Nyankopon hwa na omma wo ban na nyini ebeye panyini pa ema enyina na wa me pacho ya it's na you 18 July 2026 Jumedie no ahihye so de make nyina ma if we for birthday this one me say ni say na yampon ne o Okay. Enti monte a mama me hu na ye nye ne enko. Okay. Pacho mama sha birthdays na sententem na yonkwe. Na ehwa no bi ehwa kakakra enti ama ye meka ye no ama from birthday di kan no ekọ ama ekwe cha Juliana say wish you happy birthday pa sanso and Seidu Mariatu Asibi Uko School Ewo Kumase Nursing and Midwifery Training College Juliana say wish you happy birthday Fasika passes once awam set or say wish you happy birthday pa birthday way a special what you say a special dedication a free a mianka sabe boss Mr. Collins asamwa ehonom ne yere dofo na edin birthday no Mrs. Patience Asare Kwate wona we see wa oda ke bet here I wo bonso ke bet here a friend de me ko ho so amfa me nru ho oh to Mrs. you wish you happy birthday Mr. Collins say odo pa show na onye okese emano by the way ekwama Felix Mensa yeta fra wo ya Felix efra busua adofo namfo sister Esther and a DJ Frankie sir owo Nhyira FM ho wo say yem wish you happy birthday pan kan cho se Nyankopon onhraw and kai bo we efri Mr. Ajenim ho wo eye London abrochimemu diasporans amudi yachi amohwe ye nyina mesremu muntie sanka boy entententem mo free Holland ababetina eye UK nti Holland Ghana fo na mo Holland azise mo UK no mafia no party no afi ebaso 18 July 2026 anwumre no 9 pepepe ewo Manchester 481 Stockport Road longside M12 4NN yase wo ba sha Ghana atade obetime front Thomas Late ne kaba bibia kire se wo ye Ghana ni na bra na yenkeka ne mamom na fe yenyi yani what you say eti Mr. Jenny moye ku panyini se me mama so nte se munyina momra na yenya ne kama epa kageti Dubai na ye ka kire be gusu a ka kire se memeneda it's a day of enjoyment, it's a day full of the grace of God, it's a day of everything. Yeah, back kageti shisha live band kufu me see ya babo nwoma to se mo bepon ye ne mu na ebedi dwa no enti mani nyina mra dwem Ohemaa bi eni abedwafo ni anyomtofo bebre na eba ye ba be chemo de be kire mu
na fe ya hyemu nkran ni aka kire mo se de mo yo bia mo nyere mo ho na mo nye ni de obra nso aka ho ama mo ewo ho enu nti bomoden a se obeba 25th July no pano nkuru pepe na yasha ase eti make it a date with us na ye nyina ye ni dwumadie emum echina ye besan edi ho enkomo ebiemu eja tonde no ebi wo ho enu nti yente enu mfiri mu na fe ye mra na ye mekra mu kra na nakusia finance abusu eja tonde no na ye tie afiri mu nte na efata no wadaroma ye renshira dwom ye de wudi dwa na watimi ato nyema ntentem na so ye sha se dia na eneyi me pese me bisa o se wo pese wutwi brand new 2026 Toyota Hilux and I said you can pick up ha wo pese wutwi bi e wo ofia na wonya bi a obetwi ene wonya bi a obetwi dia ma me kan che o se game park ye promo tentirente pa ya enya asem ketua we ya agudie promo agudie we no ya agura wo bebo 1 over pick 1 and I say pick 4 10 Ghana said as a pair now what the era entry nim but for pam pick 1 no ma menchire mu ye eno ne kire say every number 1 equals number 36 who choose wo lucky 1 number and I say 1 lucky number now what the edi agro no and a pick 4 no so no every 0 equals 9 who choose and also lucky 4 numbers na and also what the edi agro no numbers no ubetimi edina dane 10 Ghana cedis a pair and a di agro no na yedi akwaji Toyota Hilux pick up no no be and a de akwaji and on this and promo no ejinemwa from 5th June equals 31st August 5th June equals 31st August and a yedi agro no na eni jesam kra wom ne se edaba ku bia wo hu ubetimi atwa empre num 5 times esan say ebo 9 am aye bebo ye bo na say wa wo de ni wa ba na ma wa be mu mbucha ne bo 12 nso a 12 pm ye bebo eno nso ama no agoso atwa esan say 3 pm ye sa bebo bo ama ene na dinamu ai 6 pm ye sa bebo bo na eno nso amode a ene 9 pm ne bebo eno nto betimi atwa no one day no te say enei no wo betimi atwa no sa 5 times draws no wo betimi atwa no fa sa 5 times na tere say agro no emu ayede agudie we ansa na do ho be hyem no just what dial star 946 hash star 946 hash star 946 hash na we di agro no ye dia eye pick 1 and na say pick 4 and I did agro no na wonso atimi e de anya pick up and I said 2026 Toyota Hilux no watimi enya begin pack there wonim say de bia we are making winners every day na chese 10 me sorry ya me kwa kocha me draws number 4 is as them say first 1 to 3 me dia me into number 4 ne de anu na ye no 6 pm no nti anu no de medi ebebem ti mesra wa wotie me bia pick up ne boarding pa ti wodi agro we kakra bi 10 Ghana cedis na wodi enya wodi no de na chese wonsu brenie eye star 946 hash na wabo ashem edi agro no abusu ye didwa eye milo ena mekan for edi ama obi se milo no wo ho emofra hia bi mpani hia bi na momofra ni titiri no mu hia bi ma me fo ne awofo na mo sori amoba mo mamilo enonom ekosuku no won se wo ba ase ponko aboda poni ni tua na ti ko beba na tua ne mo maso kire se ahoden na ba ma kire se wadi agro na fili wo bi won kotokura na won wo kotoni bi body blow milo hwe wunya bi na no no ma eda wo hodin tem wo ni padua mu ede ema energy no ego feda minim hwekura de minim se nuane ndopi ase milo mu ma vitamin D nyina ejina mu bi eno nti milo de eno a ena ye no bie FD4 agi atumu awadama was a way na entente moma wonsa eka bi anapa bia wo twa beva
bev no eye milo ye send sika no na akwa asomdue mu na akoboko akwa ahotomu a eye telecell cash enkofa network bi anko send wo sika na sika na ka wiem de o send se akonso de o twen no wo se e minus sika no account sinsemu telecell cash de hia ne so be dial star 110 hash star 110 hash wo dial ya na tere se ya send sika no e de afa so ana se download the telecell play app ni se for your safe secure transactions at the amount report no so ba accurate ankasa sa ena etie your number 0547 113 957 0547 113-957 Alaska Star Enterprise was bray near my papa nyina efie enesa asye yi sa wopema bullshit blind curtains material curtains aroma diffusers bed spread inflatable sofa chairs ring light ni nyina obenya wa Alaska Star Enterprise asye ye esan se ono ena wiye bremu nyankopɔ yi na ma ye se oye number 1 key distributor obema ne my papa nebo edda form kuma se owadum Prudential Plaza first floor Mrs. Anote Plaza share ni mo pe Accra so owo to do MTTD office no and EcoBank and share ni mo pe Alaska number 0256 330 075 and I said 0200 281 080 the mattress papa so da mattress papa so mattress a wo de dead da so a ebeboa na watimi anya oni peduam ahumedie ye mattress a wo kuntru mu de ukotodwe simu a ukotodwe no entim fam nko wodade so anase dua so eye latest foam mattress your partner for life for kasa no kotokoto aso ye latest foam mattress no eno ena mekan for ede ama say chese wo be de da so na wagina mu kuntru mu na wode okọ asisi sim latest foam no eye moto eye kama and on a son or a cry, Janambe na fre na ejo dear a 0302231155 and I say 0322029365 and no a kuma say but afraid don't settle for 29365 and no a kuma say but afraid don't settle for less oh by quality top up no papa and so dear and one any latest foam bigo cola scan and win instant cash promo eye bigo agrono yasasano say no eye give away free cash laza kudi kodi dete sika ni nyina ye che de yan so beto bigo cola no wo to ahwehwe QR code na ewo ho no na wo do smartphone no askane video ad kakra bi beba na wa share wo via enter your details na chese sika puduo no so sentiment kan wo de Winnie big bigo de unim say big on taste refresh your vibe Asante Achim Community Bank PLC and a colleague wa ha what say was so say me ya Asante Achim no Asante Achim Community Bank PLC sika krabia mekan fo ediama say WhatsApp susu no wetwa me afo sika di enra da baba wa bi betena ha say o mi twa susu nipa sesege o mo de no ka me de no o so obi edi na tenwunti me da fo pa mesra o pe susu pa sika krabia papa pa betwa susu o no mo a Asante Achim Community Bank asye afe bosia na wo pa instant loan na ye de bosia no asha wo sem e ba na sa na nsi hu da so no kitwa bi Emma to me etiano and tell so piece of near papa ya Asante Achim Bank is okoton wanuma piece of near papa ya Asante Achim Community Bank wonum de egu akwam se tumani bia wo do bosu yakiti for controller na accountant junior department no piece of your wood here we guarantee sem bia nim kofa guarantor afia hwehwe woni ehunga ye huna na ye kofrefre obi awada commitment fee bia sunim for ne chemo Asante Achim Community Bank PLC asuye semedua so pepepe na osika semu dwumedi akodi bia no wadi awie sima ba ko beto so kra na ene wa na wagina wadi nkomo jansa ne wo Asante Achim North agogo kono ngudwa so fo ase oduma se yedua se afon kwanta ena Roman Hill ye number no 0501 333461 and I say 0501 334 336 Asante Achim Community Bank PLC
yena yekotwa susuni bi ewo hom say no say medium as ubana slogan anyway yes am the slogan no ebe show de ama ABA herbal clinic eho ene yekwa kwhye ani no na yesiesie ani no na yetum yare wanyina ase wani no say glaucoma obese glaucoma cataract ene yete abeto ani so sexual weakness menstrual disorder hypertension stroke prostate will liver any kidney no ya dia aba ho a ya dia ya onyumtubini bi ne kan ye for any tremu ewo ABA herbal clinic asue ye kaswa doctor ewo Millennium Insight at the last stop Kumasen so or kwada so jena say dwaka se na chiri pe na wo toma yinkro oben Ebenezer Preparatory School ye no so ben apia kubi cold store no ton wo ye de ma doctor no wonye duro ne kura ngu wan sakura no wadu ho number ne 0541 565 199 and I say 0502 812 161 ye chiri yesen chiri wo se odasani wunya so betwiri wo sen no atwiri wo katena maso dodom ho no watwiri ni ye na aboa ma wonum ate na pampan ye wonum nyina afiri ho dodom kaka ne nka to kronto kure wo dodom na ntwi na muntimi ribi wa amane ne samo wari ache eya ke chako toothpaste na make for them make us true say enya possible bia so was of as o dey true say possible okra na esa mo num no say bia nka ba ho enu ntima sanka ke chako toothpaste na efa chiri wo say eya body training bi die no a na Samara Company Limited wonum say sanko fa yen chiri enu ntini asa so e de ababe no so say genzi for na do so emu enu ne sa ne atwetwe mu no ni mu nsuo no ene akra na dem ya ne miate enu nti wo fa brush na no amia ate ato so fa chiri wo say kama na num no enti enye fita kel chako toothpaste na make am for de ama abafa woni fiensia we bas on ese no ontimi enfa bi enchire ne se wotena akwa ye dey eno ne san kel chako toothpaste and also the tree was same na bibia kama Samara Company Limited ya number obetimi afre aje wo de 0246 86478 and I say 0501 454 462 said ye mu ani die kel chako toothpaste oyemi oya ehuru so obo ehhehye eje opimpima gastro suspension and capsules and I make am for de amount and sabre bia wo bia se obenu no mobie yami ade ni nyina ebefri ho de amount abafra woni fie 9 want me enu mu bia opin for ho doctor and I say wo pharmacist and say wetimi anom adro no ebi ebuso pharmacist license chemical shop ubenya bi ato no monsu crowding wake purified drinking water was one for life nsu a wono no mu a eboa ema oni pedua no keeping no purified refreshing hydrated ni nyina bi nsu kama wonim say one for life campaign no yegusu ya misreminu no misremu obi yamu ayemu ano so won enye izi say obi di nsu beba na waka say nsu we wutobi no ma no nsu na nje wonkwa na de woto no nsu Pesca near de bois obi a ono so yade cardiovascular LTT no mesrem wada water awake purified drinking water bottle ba kokora wonim se waje obi nkwa esan se ketenkete bi wo so a ye tete boa no e de koboa wonom e okoleboa ya resabia enti nskom kora na enne wo a na mesre we de ni de mu a oto nso ni bi ode tokosi fie hoho ba obe bi amana no na yensu etimi anya bi atetete so e de akoboa yenuano mu a wonom ya cardiovascular diseases e wo koleboa ya resabia e ba enuro tomu ni wonom ya rehwemu a fd fo agin so yin so atum cheze nso rankasa no e yin so krogin ya ohia bi ato apeti dwama so Farmer Trust Limited ase ye fo ni twemu ho na enuro ni nyina wonom de aba Value Vite ye dra wonom de aba efi Value Vite UK Limited ase ye emu awodo ne nkuno ye wo Value Vite Menocare Value Vite Arthroflex Plus because I know as well whom from no Value Vite Arthroflex Plus, Value Vite Beauty Plus, Value Vite Immune Life, Value Vite Omega 3 Fish Oil, Value Vite Value Woman. Any Value Vite na kanin na. But for Palumi Trust, Farmer Trust for one of their bar. Lumi Trust and so malaria drop papa, Baby Vite drops in the syrups, Neurodo Joe, Bioglobin syrups in the capsules, trust of 400 tablets in the suspension. And no so sundro and also no mobia ebeboa. Pharmacists over the counter medicine sellers and no ya diabedama one sa ebit me account. Dear, afei open it also put a bit me after Farmer Trust Limited 0561 088 666 and I say 0561 088 663 pharmaceutical wholesale bia wonim no so for when ni etrem ho na yentimi ema wonsa en kan we true
Wadaroma easy brands. Frankie's who are now they were so affirming. Easy brands. Easy says say no. One more buama ye did no aye fo. Na ye did no aye kama. Easy brands about one more mabibia aye kama we ni peduemu. Ninyina ne say omode easy mobile ya no omo Ghana ya damwa say emui mwagina baba agina wa 2 days mujade ho na mo no anu a edie mu nso mubedi adanse say mo no eso from na pai enye mo keto sa anu so na ete eno no ye pese e kire wo say so ya bro easy sardine obi se sudden easy sardine ya vegetable oil nature nwehia sa hodro run about no kire se etemu ankasa ese fufu anko etwa nwehia sa na easy sardine tie vegetable oil no ewo mu bi ya eye delicious eye nutritious omega 3 no so ewo mu bi easy sardine wo ria eboa emu akoma no ebo yie wadwene ne nkleke a ekleke kama afen so healthy eye wani no eye mu adwuma eye enti easy sardine de eba dokono eba emu no eba pa no no akire se edi mu akoni eba pa eye eno na ti no eni asanso ama easy spaghetti and spaghetti easy spaghetti and also che say logalege no one more easy rice na wie na the sardine ato na the spaghetti no apete na pampa mu onom no na che say we ba so na wo se no eno so eye kama lunch ni dinner no emane de easy mackerel easy mackerel so yeah the amount what you say easy mackerel no and mackerel no you be the kind of make be anyame masema easy mackerel and I did so yeah the amount say no so about hot sauce say palava sauce say we beef sauce oh yeah sauce na empon kwan kra no obetimi unya light soup bi ani aye red kakra na wo the mackerel no egum a kire say na o control ni mu pagya ni mu sana no say kwan no edi ba bia na sauce no so eboa ma aroma no ekoyie eno say no ye abegu dwama so breakfast lunch dinner ni nyina easy ejina mu bi easy nka waduane ho ahun say aduane no ye bedi kura ye ndi emfili ye de amemfi ne bedi easy de ka aduane ho a aduane no de pa enti chano so edum jom ke odum Dr. Mensa Batima jom swami jom ubenya biato if as one trading e was sawaba mama junction ubenya ni doso puato anaja na be ne frɛ 0244244847 and I say 0204468590 easy brands making every meal easy am we did no yemu adidi na easy amount luxury deodorant spray in the body splash mesit nya bi na tutugu ho hu na enke wo hu bia no enfiri ni paduemu enko enfama emema ne de ne storm one world and a legend emani obsession instant crush mademoiselle temptation no yenyina ye dia for the boys and the girls foot to fly yenyina ye new so be luxury body splash so ewo ho FDF waji atum and on the ba ko do so po for ni chemo Nhyira cosmetics wadum Posegolane Zero cosmetics wadum opposite A Life Steven Body Cosmetics with Dr. Mensa China Mall ubenya biato Kumasi for any tremo Prudential Plaza first floor Mrs. Anochi Plaza show any mope ubenya biato number no 0240152204 and I say 0248315258 me say the mattress papa so obia the mattress den bare so me say nanim kra no achia nanim nkase no a sugar kodi baby abofra bi nso akosuku mattress e toma no no edinti aka na adwinti ama na adwena ye dendenden wo sua de kora enko saa so obi nso akose bi ne boy enchen ama wakoda mpa ne so ama ne komu abu bunkotodwe wampa ne so keke ne se okuta crutches empa ne bu ne nem enu na mpese me kire se empa no enya papa yesi esu akura ena esu abutokura ena esu akura konkron mattress de yeka se mattress a mattress dos na so papa no de ye tested brand and any trusted brand no latest foam your partner for life mattress moto kama ni nyina ne se obeto bi no ade da so o akra gina be ne frɛ 0302231155 and akumase so 0322029365 abel fontaine time ne so persuade o hwe enwumade ne bia www.latestfoamghana.com and our social media platforms ni nyina so obetimi
obetimi na chese won hu edwumadi na ye de ni bi ewo ho midofo pa don't settle for let's go for quality latest form want to latest form why your papa say obi aye ho na why your papa edwuma mu kwan na abie edwuma mu kwan abie ye pe obi a oni mema de pampo oni mema ntade pam oni mema chese mema garments oni pam eye eno ne sa wadaroma me pe obi o ye professional skilled tailor and as a seamstress ya betimi apam mema eniema and afenso yo bia ade pam ni mu dwumadi en wani je ho apese osua mu ade a eno so betimi aba wona wope mu ade sua na wo ba training no ye be ma professional training fully ni ama o searing allowance afenso opportunity bebre wo mu a osua ade ni we betimi de aka ye team ne ho ye team no na ampese obeka ho a ye betimi abo achi dom oba bia okwa establish Wajumano channel so your tech your Kumasi tech area muha around tech police station eho any your number no 0549-528-402 and I say 0541-352-046 ebusia for no channel so area mame busia nyina fie any Amana no Community Bank PLC Amana no Community Bank PLC obema busia opebia na ode adu ujuma wa ma bre no watimi atua ensi won so de ketwa bi ene da so say commercial loan personal loan group loan, SME loan, consumer microfinance loan, bonanza loan, cocoa agric loan, salary loan, auto loan, access finance loan, loan in obenya ewa manano Community Bank PLC. After so current account, ye be the amount. Savings account, consumer microfinance savings, and it does also savings and a fixed deposits. No, so baby, Emma Rain say local and international money transfers. We do mujuma. Yan kwabata ni be any as we can see any when you hini lorry station issue any more penny or as of marketing. So you been VVIP bus terminal. Emrom SS will book quarter for and a BPN. So you why ye did juma yerambano 0208-007-254 and I say 0243-270-734. Ebusian service beyond expectation. Amana no rural bank me amedi dwamedi ene na nakosi aye bodwumedi akedi akire no bamakra Bema wo Johnson ni mu pai ebikam eyawo eni moja edi akire ana wote mpampan wo Johnson n'achi ensansa gu bema no ho edura ebeboa eni amuzupi oba obam no wote mpampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa eni amuzupi ubenya bi ewo pharmacy ne herbal shops nyinam Hedebo how krenia ebo wa hweme wolwi busumi bia na nsu afro na hu nyina awrewre we ka ho a busumi mienu amepenti me hu ni amenye me ho kra biom ebo kofi pa na se wuntimi mfa penti nkunti anzio hwe ohaw no ewo dan no mu ankasa o nti we dey man den edan po se me wi o simple kra Gasem super strong waterproof cement omo cement for fra wa ye no abefo kwan so a ebo edan ho ban free nsu ho nsu ho ban bo eni se we dey repair sen kwan o davi ominia eno ne ma ne dance no hwe ubetumi dia sowosi ansu anonom no ma wo penti kra na ewa wai ano ana ubetumi nsu die sidan sa ubetumi dia ye foundation block work plastering chese cement ba ko a utumi di sidan na samma banbo mapano no wow Gasem super strong waterproof cement ba ko ye di sidan na sambo ho ban sinu ye preko Gasem, the nation builder. World Cup Renabo, no one pay football, no one's here. Electron Ghana Limited, Eddie Stadium, no Bawufie. And one is over to Samsung, TCL, and NASCO Smart TV, a 50-inch, and Nadia Brosa, and your free DSTV decoder, and a 1 month free subscription. Share World Cup, no, yeah, the Bawupano live. Now, what's seeing a discount at Woodrow, and a free Zappa decoder. Oh, yes, I did, and thanks to Malatu, I kicked out malaria one time. Sharp. Anyway, sorry to ruin your excitement. But your boss asked of you. Okay. She says she has plenty work for you. No problem, Charlie. Strength D. You see, When malaria strikes, take Malatu, containing Artemether and Lumefantrine. Comes in tablet and suspension for the effective treatment of malaria in adults and children. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Malatu is manufactured and distributed by Ernest Chemists Limited. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Couldn't sleep at night. You're from Nana McBrown. Many Jimajum Hausawa. Intimate from a Juman Niagrokra. Sarah Namen Famin Nasu and Diagrokra. What done and tuntum, and then Tafran in one kitty be how I journey. A young cassa.
Enunti na me use Holy multi-purpose insecticide spray. Ade kuntuntum entafre ene mwa kitinkitini nyina. Enti kwaji Holy sesia nedana papa. Holy mosquito quell. Holy multi-purpose insecticide spray. Dana kron kron. Se upe dudu etua. Fra 0302 681582. Kumasi 0322 037623. Uspray with them wa. Kaine free ho minute edunum ansa na wawura ho. Afei enso mosquito coil so abra wo dem ho. And fun to baby am France abeka. FDA agi ejedi nkrato atu. Maga with whole insecticide spray. Saswabo. Sasso sasso e se come tonton preco. Sasso sasso e se come tonton preco. Edrana tua minha buseche. Yeah, how can see any man baby? Minha me pone me sasso spray. Every mosquito start to run away. Come on, tonton preco. Sasso sasso e se come tonton preco. Come on, tonton preco. Sasso come tonton preco. Na ni sham ne die e demonstranko. This advert is FDA approved. Amuzu garlic bitters mamoja di afrusani ye blood pressure any cholesterol kofom eyi sciatica yaw eyema stroke ayarefo emam pomuden wani ehunade ye sugar level amuzu garlic bitters mamoja di afrusani ye blood pressure any cholesterol kofom eyi sciatica yaw eyema stroke ayarefo emam pomuden wani ehunade ye sugar level kofom utumi ehome ye amuzu garlic bitters tumi mawodan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43. Ghana, Kumasi, Asantamai, are you ready? The biggest football competition at Juhobim and the FIFA 2026 World Cup. Your number one account radio station, Insure 104.5 FM, and a live commentary at the April. Why an edge FIFA World Cup no at the Sininazo? And Ghana, Brazil, Argentina, France, England, and what show Jesse? No show else Shimo. You're a chance to never show near Buena Coma. You've been sending my baby, TV, mobile phones, souvenirs, shopping vouchers, branded jerseys, and a Nyama P. World Cup Fiesta 2026. Menu free. Above for Suasini. Etimiabo, Amoya proper invoice for security printing, temper-proof stickers with GS1 barcoding, and I say QR code for authentication and consumer engagement. And when activate, so your company now your label for product activate. Abeharing in a kama ediamo say medical food and beverages, and I say alcoholic and cosmetic product activate. Abeharing na diamo a standard package and your demo. Shishi chekwine our top high. Yeben Pogas furniture. We bet me afraid. Our 0205 587 575 and I say 0544 053 205. Activate Ghana Brand Protection Solution. And ye chairman beyond the chairman. So be chairman dear. As soon bossing the brebia. Chairman ne dear Oma Obano and Niji Wompemu. Chairman any dear Edrano pa or Jim Rane. Chairman beyond dear dance ye say. Nenija chassis any case. 81 so pesa we chairman dear. Wosofa case e chassis. Drugstore and Nasa pharmacy bia e benwo. Nakwaje will kiss condom and will kiss strawberry gel. For kiss condom e chassis. Never kiss strawberry gel no. Kono yo. Hey, Dr. Amuzunatne na kwabemu biewunu o. Se die. Enkuwa ye disretrem. Ena wa jedia ba. Eye organic. Ode hama en wodi aye. Enti se wa ye pemi. Anase wo natural hair no. Empo wo dreadlocks no. Ene ye ne ye koba brain shop kwa ye tie. Ye de Amuzu hairful. Ene besretre ni mu. Tiri ebubu o. Die emu o ha. Oba achimfo nyareba aye wutira no nyina. Ama wuntimi fa wo natural hair enante no. Ene tiri nua eho agye aboso no. Obia ni tiri nua bo ncherewa. Ni solution eye Amuzu
Amuzu hair food cosmetic shops bia ebi wo ho ni dudu wo mu fre 0242 955056. For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Football-loving fans, are you ready? Your number one account radio station at the program for crowd at the Brill. Question day, any question the beer. I have Prime Sports. I have foreign tidbit and qua. Anya di Brewo. Dear Cotis Eka. Player transfers, match previews, and the exclusives. Siami Gabitra. Question day, any question the beer. 1:30 p.m. Aquapium 3 p.m. I have Prime Sports. I want share 104.5 FM. Amuzu garlic bitters ma moja di afrusani ye blood pressure any cholesterol kofom eyi sciatica yaw eyema stroke ayarefo emman pomuden wani ehunade ye sugar level kofom utumi ehome ye Amuzu garlic bitters tumi ma wo dan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43. That aroma. Nothing excites me like a perfect pot of rice. Looking for rice that cooks evenly, smells amazing, and tastes just right for your meal? Sunrise Jasmine Fragrant Rice is a great choice for you. It is long grain, separates beautifully when cooked, and the aroma, irresistible. It is a delicious and tasty rice imported from Vietnam. Sunrise Jasmine Fragrant Rice can be used for your favorite Ghanaian dishes, including jollof, wache, rice balls, braised rice, and many more. It is suitable for your daily home cooking. Restaurants and catering make every meal special with Sunrise Jasmine Rice. Sunrise Jasmine Fragrant Rice, a choice you can trust. For bulk purchase, contacts BAP 78 Ventures, located at Ohemaa Benewaa opposite High Mall Pharmacy. Contact 0244 591351 or 0248 393935. This advert is FDA approved. Sena de ya mini nyina na yan sunsuno. Nsonsono de sena dura ne trouser 400 albendazole. The tablet ni nsuo. Ampa unimaduro no. Eno ana agi mi yo. Na de da wo ho ne se. Enwu hia se obedi ade dokodoko bia. Ansa no anom trouser 400 albendazole. Ne tablet ana se ni nsuo. Na ubetimi anom ne tambia anso. Enya na dwonko a. Enti mi de bi mpa mi fio. Me ni mabusua de. Trouser 400 albendazole. The tablet ene ni nsuo. Eno ana ye de kumo sonsono. Me say, me pa binzu mamro. Wo benya bi e wo pharmacy ene drug stores